piro tau whao re roa whema re lima. Sa la wha matuina se wha amtalanga te sia vasa nei, I le whalia. O le a wha whainga tane o na wha wau se so tanga ma whana masaina. Pe a whai ai wha wau o le malo o na o ngā tonu o na tūia Amerika. Pa ria le tonua. Sa le ai ma se wha ilo o se suinga tele I a inga wha tino wha wau malo ni sila le wha to sino le whainga palota ua mawai tunei. Mana manatu whaari o laksan, e wha ono I aini a whianga tele mo wha to inga. Wha tinongo pui puinga wha whita, ma tupe wha alo le malo. Sa longo e kalake le porokala me le midday reporter le tio New Zealand. O le talanoanga ma le Financial Times ma le pārmia. Ua vai ai, o ia whaia se whaamtalanga o tilo I ai tele atu salanga lango whafita, ma Amerika, e le whaalongo ina mua. O na so ai lea malona wha ingoa ma wha matanga ia saina, lea ua whodinga mai nei. O se tūlanga le naianga I New Zealand I le tunu wha paanga I piro tele atu, I vaenga tau whaato wa inga. O le tai le pātia le actor David Seymour, ua vene ma sui pārmia, a vea so malo Luxembourg, ia ma le sui pārmia vau vasamane o Winston Peters o lo malanga I tunu I whafo, ma ia whaari ai, e leo suia ai inga whaatino whaavau malo ni sila. O tangata e maua perefiti wa lato whaalongo ina nei se awhianga ua ia le tūlanga malo se o tuai le malo, I se numero I lato whasalina, I le kuata mua le tausanga e muta I a iuni, I le siria ma le 5% wa si itia I ai ma I le teim whaapene sa I le tausanga. Matu, I whai numero wha mau wina lan tamai nea le matanga rua ngau atira e lau tele o whai loai. I le whai unga le kuata I a iuni, e tol se lau valus fuafe, valus se lau valus mariva. Tangata ua mau se itu ai ngo benefiti. Valu te se male tolu pasere o si itia ia po le luas frui vafe se lau tolu fu tangata. Pea whatu satu le ia iuni o le luafe mare fu tolu. Ma I lea o whainga, se lau su tolu afe, iwa se lau tolu su tasi, ua maua benefiti su e ngā ruenga. O lea whai numera, ua whae loa I fo le si itia, o le numera tangata ua whaasaleina I benefiti maua. E au fiaila me seo se vaenga o le benefiti, a po le tauwhi foi. Sa lapate ia e le malo. Ora ala tu malo si tangata ma o perefiti le fate un wina la tu mata foi e tapaina e fatino e saili ai nga ruenga ai po le lusi o perefiti e tolu a nga maulu nga ni silo lo mu se telia to mai tia nga saki ki SA tia onga e te ai fatu no fali tu la fono sa a wina tia ile mata nga ruenga onga ile tau sanga un bobai e lu se la on tasi e tu si sa la fo era mata nga ruenga ine ya onga e tau iai, e tau na lato whaulu nei te mai tia o nga sa tūri e se mai eisia o nga. E vera whailo ai wha maunga fau mani tūla whono whamtalanga alo ia. E ula vai lu se lau lima se maltasi mata upi whatununga na matanga lue ngawa o nga utali nei ea o nga. A e tolua o nga ere o whailo ina, lua iau kilani maltasi waikato, o lo mu musu e usta ia. E tō tasi se tina ke tonu o lea o nga le Mount Rushmore Cramba iau kilani, o le isio o ngolo te. Ai whaari ai le tole News Talk ZB, o se sotu la whono le te ena o na tali o lana tama, e ulava ina nofua i le sone o iai lea onga. E o lava fo i le tusi sa au ina iai le matanga rua ngai whaatonu wai, e tali ale tamai tite spunu le mtau sanga. Whaari ai le tina, e leo manao e whaai lolo no a oia, o re ngai o inga o whai ai lea onga o peo sea o tu moti, ai o lea onga le malo, mai ao na la tu talia, si tamai tite nofuai i lea sone. Tanu mai la su mo yu lai le tusanga mo vai e tors futasi tusi le matanga ruenga sa lafo ile a onga e fa turuina ile fa uruina to maiti o ti turi ese mai sia onga e no foi ia sone o le isi do se la tors futusi sa la foto ia onga e fa tonu ai la tu telia to maiti e no foi fafo ese ma sone o isia onga ile a o ti telenga e iva futusi sa la foto ia onga tulua se la tors futusi sa la fo ia onga maulunga ma le tors futusi ia onga tu fatasi po tamam kaine e tali ai te moi laiti o te moi maltua o tali foi tau nei le company vale le ni sila ili po te fa pea e o tula ile konsela po sengi le si tanga o tonga pasese ona fainga malanga o fa tu sanga le te moi nei o fainga malanga e ni sila sa ma wai o tonga pasese o nisio fainga malanga sa si tia le latte le konsela po sene ai o tu air company vale le nei fa tu sanga o se matua ili mata ta seina Whaariero fisa mo tanga te whaato o loa ma wha o ngā tautua a New Zealand, consumer New Zealand. Na alato whaalia, le whaatusa tsai no whai ngā malanga e futasi ale e New Zealand le ruafe ma le futolu ma le ruafe ma le fufa. Ma whaatusa tsai e tongi whai ngā malanga whaapea sa ia i le vau le ruafe sriva, ma le ruafe ma le futasi.
fai ngā malanga uma se iwanga na ai le tasi sa sidiato na tungta i le tongi o pasese sa stitia i le vale tosu fa ma le luse lau iwas fulfetu pusene o le fau tuov so ta ingam fato sina le Consumer New Zealand Abby Damon tai falia o le si tanga maulu o tele sa fai ngata mo tanga te kiwi ua mai alama no fetoi ma fai ngata o fai ngā malanga whalo te whale pe a tilo ia i le uti o fai ngā malanga o awanoa ma e tā wai o leo se tala le leile pe a fai e paule wala i te malangai o le lele le vaalele ma o le ai se whate ingo tanga te whao ngā tautua ni sila wala tu fisilingia pe wha pe whea ai pe ai sea o maununga tele ai si tanga o tongi o pasese ini nai te sanga o tonai ma wai Consumer New Zealand o se whai ngā malanga i tue whai po le return flight mai Wellington i Hamilton e mo tanga tamaru tue to lua ma se atu pau sa tau fia vanoi le luaso ai le malanga e tu sama le lua se lau mansu tasi ta la lus fursene i le kausanga i lua afe ma le lu fontasi i le teiminei wa afe se lau se fun ma le valu ta la whari le Consumer New Zealand o se si tanga leo le lua se lau iwas pulu fitu pasene ala tu mau wai fo i se whai ngā malanga mo se ainga e to whama i sini Australia e Palmers to North New Zealand e ia mati lua afe ma le lua spulu sa afe tō se lau fitspulu lua tā la. I le temine, o kolu afe wha se lau lima su tasi tā la. Ai ore te iulo fe malanga inga whalo tui whale e New Zealand Scott ka, o i whalia, o se mea e le fia te lea, i le vai o whai se pātu sanga, toi le matua i lima tai seina. O i e tā wai a tiru le rua fe male rufo tasi, o le o ngā te tonu le pipisi le COVID-19, sa tapuni au mai tua oi, sa taum whai e toi a mata le rato businessi, sa taum whai whai whātu tumu awa no whai ngā malanga, sa taum whai whai tangata e toi a mata o na whai malanga. O i e tā wai, o le whea le whai e whātu tanga i whai ngā malanga e sepuru maritasi, sa whai e iai sea, a te inga. O leo whai pese a whiti a le praemana via, o au sia se manu leo tele ina o sola mani pine euro. I le vaenga mo le whai o tanga o pese whātangato i le ele po le folklore, indigenous music with choreography. I le tā alonga lona sumale tolu au whai pese le rangi i au kilani le vasanei. O leo whai pese le praemana via, o le tu whātasinga le au whai pese a le Pacifica Primavera, ma le manavia, i le tu whātasiai, i le fia le fai masui o fiti le tuvanga e pe fastino iai o le tālonga o nimpeko pes senga o le au fai pese to luspu tolu i le sui pito i le itite suta stau sanga markanta matua e fasta fulu ta tu fata sia di tono le fitu vai aso e sunia soko le presteno prime ana via ma non è tuo fine e u lama di tu fata sia o tua ngane ma di tuo fine ma fatino se pes senga mata i neo kilani a sa le fai ngo fie Claro, e soko e ale fitu vai asto sa mapo po ai tu fatia ai me uma. Ai pe spesenga me fa nga ina mo fatu penga. Pe ona fa fainga ta tele sai tupe. O se mano malo le pine au roi le ta longo pe spesenga le rang sa stiliato na suo mali ya soko. Ona o tele o fai pese po le fitu por pasenio no fai pese. O se dai mo le o feo so ye lungo se varele. O ye ta wa ye mai mau pe ona to tele o fai pese pasti ka ta wa ile ta longa. Au fai pese ale rolani. O le tālonga au fai pese o se tau vanga piro silia tu leo le tele di kelope. Le silia marasuta siafe tangata fai pese e awai mai le tau se fulu o tunu o le rolani. Ma u tā pena nei lale praemana via o le tau vanga wha vau malo atunu e tolu o le Tri-Nations mo fōfua e fai e Denmark le tau sang fōu. I tā longa es mutasi swingo o whai aunga o Black Scott Robertson mo le au e mō muta alo i tā longa ma le Flying Fijians. I le au ule la stona i San Diego. To ono tā mau whaata o tue mau ala tō lua i tā longa whai tauria. I le pe uli lea. Billy Bruckner wao fia sumali lima e mō muta alo. George Bell, Basilio Tossi, Sandari, Wallace Titi, Manoa Hotham wao fia i au whaaleo leo. Whaamatongi Robertson i la matanga o le vasoneis de lau telo se swinga e whai ele nau. I le tālonga mawhiti o tiro iai e whai mari ai. O na whaofi ai ana tamafou tālonga whawa malo. Ethan Blackadder o tue tāpai na le awe a mata le tulanga lus poeti. Pa te siai Maluk Jacobson ma Ari Severe. O na Scott Barrett i le tama o le tolima o le leina mai leine luma. I tālonga sa ta aloi ma ingalani o le ato i te mo i le loka. O le aula le Black Tasi Tamaki Williams lua asafo o mua tolu Fletcher Newell, Scott Barrett o Captain Foyle lima,
te povai ono Luke Jacobson fitu Ethan Blackadder valu ari Srea Eva ko Chester Rajima se fulu Damon McKenzie Dusty Caleb Clark se fulu malua Anton Leonard Brown from Dolu Billy Proctor se fulu fa Sevu Reese se fulu malima Bowden Barrett Falolo George Bell Ethan DeGroot Huxley Tossi Sam Derry Wallace Tutti Noah Hotham Jody Barrett Emoni Narawa Aiola o fiti tasiro ni maui lua Davida ikani vere tolu mesake dove fa isoa na sila lima temo mayana vanua ono le kima tangi valu fitu kitiore seloa valu William Mata Eva Franca Lomani se pulu isia Armstrong Ravula sumatasi semi Radrada se pulu malua ini te povo Fulu Maletolu Waisia Naya Level, Carpetin Foiles, from Farm, Tuta Winegolo, the Fulu Malima, Vinimoli Potitu, Faleo, Cyril Tungiatama, Hareariti Hetet, Samu Dawatin, Albert Trisue, Elia Kana Katavata, Simeone, Kurubori, Caleb Muntz, Masirelli, Makala, Jerome Luai, yes. Yoe, we to it tai foi fatto au da poi era Luca Piliki, ale, Quincelani, il Timine, o fatto au da poi Quincelani, il Tamar Sango fatto la ina piro silo de feu li liki rangi state of origin. Le ngata sai the tai fatto au da poi le Maroons is mata inora na alo sa mo wali sko mo New South Wales. As I am mo foi le at mo muli sa nga yo inga fatto fali ngon malai. E mai ai talong mo lua. Tato e whamau ni a whoi rawai, o se tangata whaola mo le blues, i le manu malo ni se risi, o le tamar sanga fasteto le ni tu sanga. A manu malo ni usa welesta i le taalonga mo le muli sumat whaid, whai le bora po isko e lua le afalo na lua po i le o sko, le taalonga i le malai Queenslandi, i le mai ai o le afa mo muota i lua ai, mai i kiki le pou. A whaua o na tau whao le taalonga se i o olawa i longa tuno le afalo na lua ai o le wai, le tangata sa i te lepe le whaatau tunga, ina ua whaatino stasiona sa stepu mastao e pui nga Queenslandi a ele pasia polo ia Bradman best ma wha ma maso i rolan te mo i tuli manu le leina score a to ma whai e te inga ngai ma Kellen Ponga e poe o wai sa ia wha oso so ina poe ni nai vivesti wha al ta alonga ina ua kola ua ma ka Kenya le Maroons Daily Jerry Evans ma wai o na tuli le i whafo tama i to lua mai awe lua a ino whanofo i pēr i mta alo lunga le malai you know, to score your mutual Moses, o whainga tai le Maroons o na ausia ai ia maamantai lua o na tu umuri lau tapo e Queenslandi. Ma le malai, stasio tangata sa i tu si ai lunga le upenga le etse whapea, ai eis tangata e fia whao so zeita le awa Queenslandi, yep, wana au Jerome Luai. O maro ia nenu pisole ai lau Joseph Parker ia Joe Choice. E maro le East Britania Derek Chisora. Papi tau i le masina nei i le malai ale O2 Arena i Lantona. O Choice e to sura to sanga ma Chisora u fast pulu o si tawinga. La to sina lawa i tangata Britania. O nei umatama i to lua staff usuma Parker mua i Chisora i whaalua o na la usuma maro umai le tamari i o le tulu. Choice a whai ina i paka i le tuioti, i sana whai ina la mai tasi i le tuioti. O whaali e nei e paka o Choice, e whao no manu malo i le afos. Anga, tala nao ne aso, ma o se aspi fia le tunu, so i fuia, o ne Jamie. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, Jamie lunga na wanti la ua se fulu valu mula se fulu valu minuti wa tēneli tulai lua e mamoli atu ele nganga whawhitai la fionga ia siuli umalaua wafi o tatu reporti ia i tūlanga ese o tala fau wa o atu ile tatu aturu i nei New Zealand māturu mamawha pe fui tala i talonga ia spengene si reporti o tala tau ia maile ofisa vai tau i nei i au ki lani mola so ia whamele reporti na amantera vela so ana ia le so ia le vaveao le tai ona lila ia i pu o foi unisio vaanga
Aro fa meri ponti langi leila uli nei matongo fili sulu matala la lanu moana langu plu le tato sky le nei foi vanga ola oli ya ai nei tibunga ya ola ato lu male afia fina nei le vermo lunga la so se fulu ono tikiri ma lu pona nei e se fulu tikiri ya ma ngotola ile lu se fulu fitu minute e te ai le tu lima ola afia fi ana nei. Mole so tayo nas farili le nei telefo yona yeti munga mai le vavea tayo so atu ya ile afia fima pola so tayo ya tele lava I fanga poroa ya mai tu ma tu ola ya timu mafani fo inisio tanto banga ya ole apu oa ile vavea tayo sena isevile ngmele tu ma tu ole vermo lunga so tayo se fulu ono tikri ya malud pola so tayo se fulu tasi tikri ya sola ele lua se fulu valu minute e te ele tu lai fitu ile vavea wa tayo olo ia se lapatinga timu ngama mafa ya maila so a tayo ya maile dale iva maile dale iva pola so tayo se aulil dale iva o le tayo na sto nai ya la veia pitunu ne o matu au kilani ya o matu au kilani fanga poroa ia ma peninsula ioi timunga mafa la patinga ni ia mole so taia fa performela sto nai ai fa talo fa tu I ai ngomolo ma futu militante atinu nei Samoa malo lava ro sai malo fo ile fa to toa I tu te faiva mangluenga ni fu ia so dante talo fa tu ia ila tu fa talo fa tu ia la tu ma futu militante atinu nei Samoa winga tau o au civili o mtau polo lo fitia pe Samoa ma e afeila tunu ya mana timu pu wala soina le tato tunu yo fitia se vanga le langi e au mana timu pe tai e ma tele ina le winga o le tau o le termine Samoa le o lu se fulu minute o tene le tu la tolu o le oli o lu se fulu minute pe tene le tu la e lua ine I altero svenga nas report le talo le tau ya bailo fish vai tau ni kilani manai Samoa ma futu me pelo ala le radio Samoa sfulu mai tolu amo este wiluma matalia le tanto por klambi o le manava o ngalwenga Wa lo le tautua le Pacific Finance ino longa tupe mo so se fa moe e pe yo maliu fa I puiponga a so fa nau whainga malolonga ma so se fa le blavi ai mwisa le toi fui ato fa nau I lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz ve vala au le ovalo se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a fetala e lua minu te fatali e lau tau sanga online ai tasili tu lai fatali e se tali e ia inga fa bitoa vala lo le Pacific Finance Limited I le ovalo se lau fitu fa lua fitu ovalo se lau fitu fa lua fitu Malo soy fua, or si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa.
wala sau le pa fai vai tele na swelo no ya o ya soma asola se yo le fa ba bo pa pele pele te a mai se ta fa no ke le mo fanta yo le mo te la I feel no pele no fa ma oni persona bona o le no fa ya se ke ka mo suma so ke sa mi yo na fa ba e bunga la ke le mo kala ka ile a e bunga o le kai mo so le va no bunga so ba yo fica ku mo pe yo au ta fa para na ka ko fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo ma ya ika te suelta wa sale pe mo fiore polonga ma la fie so ka fa no la la me lo mai pe ti la sulla you know better sabe o mal na mal o to tawa sa ai find a time tina o me uma o tin sabe o mal na mal o to tawa sa Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID-19 mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu.
whapea matui pui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le ulua I taimile nei o le awhaia I le tauvanga mo au whai pese New Zealand ua whaingo ina le Musika Moana Choir Competition. O le avanomo au whai pese a community e le Pasifika e whailo ai ala tu tale ni pese ma si ufafonga mātango fie pe a whai a wai le tauvanga wa tūwhat sia le Pacific Cast ma le signature Tautai Trust e lua pese o le tauvanga o le pese wa tūwhat sia e whipulea I Helen Tupai ma le pese e fili lava ele au whai pese la tau. O le tauvanga I Wellington e whai ele aso fito o setema au kilani le aso lus fuptasi o setema, makalai stete le aso lus furvalu o setema. E se laua fetala le tupe whaalu I whailonga o le tauvanga, o le watatala, le lesitala I le taimidei. Morisi whamtalanga tanga iane I le musikamoana.com. E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga, ma e ngaluenga whauwhalu. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy, e whaia vasenga I afiafi e le eise tutonu, ai inga whapitoa. Tanga iane I le oca.nt mo nisi whamtalanga. Taimilo tulai mailungu naman tila wa apa tonu level tulai lua fia vanga na Radio Samoa enjoy faatalo fatu matoi faafile ia tu ile pa ia male mamalo le tanto atunu alova pedana mafuta mapele tanto ala le Radio Samoa se fully mai tolu mo ia o tu sama tu fingata ia ole ale o sile o tu ona faatau va ale nei ia o te fia faatalo fatu ia I au fingeranga pa ia ole tua I so se fata faitau langa ia awa ole tua malona fina ngalo e maisi lo tu te talo ia manuia I faivo Samoa I so se tafa faatalo fatu I tinama te mama tua ia o malo silnu au nga fapai o alo mafana malo de soifua malelange mama lo foi ia le faatoa toa ia I fufuanga ngaluenga ia faapea foi ma tiute ma sani o aso taitasi ia ale ni foi aso fa dalo fantu ma malo atu ia I tantolo o fatasi ma mafuta mai lunga ia o ala tele fale company ia Mount Malawa fale pisinisi ia o lunga le tanto Facebook live le tanto YouTube live nei au kilani fa foto au kilani ia o nei New Zealand antino o mau ia a mesi la vaina I New South Wales ia ma lo soi fu ma le langi ma lo foi ia le va ma lo si le nei foi aso te lo le fenga ta foi o le po ana po ia o tau la tanto le fia o tanto le fia o ese met fan ioi ai malo la valo sai ioi fa sili lo fa malo ia il to fa ia siman ilona ono sai malo no fa malo simai il tanto por clami ui lava ia na fia England to au na po malo lava si manu Talofa. Ja, so to for to ye lo le. Ja, so to for ja. Ja, so ko fo ye le menta o le manu malo wai fo lo fa lo ngol na. Fu. E sumali pe. Au kilangi. Au kilangi. Io malo plu au kilangi le fu ko malo plu angi se. Io ma na ye le au lo pele ki le o filfilia mo le tsa. Io fa malo tu ia lo mo tama fa na wala tu no le mo filfilia le fa ya onga. Ia Scott Robertson. Ia wale tanto au le pele ki le ta al mo fiti fa unga le va yaso. Ai o le tau au tampo ai li isako o te tau ona tau o e matua I ave se tau whaafutai ma ave se wha malo I le sunga ia Jerome Luai a ngā kuringe I kua Jerome anga pō o longa winga ia ua le eise au tau ona pō mela nei tauna tau o e tapena le lei ma ai le leise sua vai e fai ta pena le leise oso e tau te o e mamoli le anganga whaafutai a wā anga le ngei luai ia ka alo fai a auko se me mangufu I ka kere karangoa ringi ia skofi ia ai se au mai au tau fia o seu o lena tu sira usolu
Malava talonga na po tango tusi lo sul. Io. Mala ufa moi. Ia fa ama fana tu. Ia. Ila au tampo ia E maroon. kere io mai fingi solo le fer ka pokala. Ai si fa ia tu pela usul fa ama fana tu ia tu ia tapua il Queensland. Ioi. Alo usolo. E al e fa aper. Ia, si fai. Oh Queensland. Oh Queensland. What is your happy? Will it perform my Jerry Evans? I will lucky for Patrick Carrigan. Was it the players or was it the supporters? Or perhaps could be the ref? E su e atul au Queensland ile afalonolua. Lele ua left. But the shield has now returned to its rightful place. Talo via Reece Walsh. Ua umarkis. Super Rugby Auckland Blues or NSW. It doesn't really matter. We are just unstoppable. Pinga solo nga kusi se kama kikiri ya rusia ngari. Umala solo nga kuli nga kusi se kama kikiri ile nga makale prima one langa. Ya malova vita. Na faila talo nil tai au tele sa te fenga lu o fa kuleli ia e alo fa mai fa moli ave ese o ma fans le blues lu ngole awana tu tonu se ta vale te tau tuai awane o vai sesi au tafole awalo sa vale tuai la ngola ta vale o matuale fia va ai ese pu o lo ke o ki ara kaba e ke fifi e sia ka e pe mangi kale al bo kwala o kaba le pe va ye o furang mwanga ile asorngi o le mela ngai la kilo o funga fa o ngai la ngulu o fa longo ko ngapo soli si al meren ko po se le mangi yo le afo mo le ta lo ngari sa ko mo le fina ia tau fai fina uma awelua ku se uma fura afo mo ka le yo le lua ma ko le yo ya ona salai le ma ko ile afa le amatango le afa lona lu ia ko sala voila ile o ko mo ma ko fa ai o le tūlanta la vole fai ungol tano. O le mena le uta whaia tui fuile. E makwati serva e o tole manu malo e le pōna pō. O ai le kakanga mafua ingo malo le pōnga pō. O le kamale o luai. O luai nganga breaking a le lenga. Ia ma pasi e tuai loa le kamalo o best. Ia ma wha wawa tuai loa i le lenga sko. O inala, lena suia i lo ma le momentum o le talonga. E ma fa pelo leo na kaule fia ka alo lo mama ko kam e mo ko ro ko fa maleli le mo se ro ko kolosi le ia wa ki le nga fenga ta ya mai ma te tia le filifilinga so le fa ya o nga ya maguaya le filifilina le o tamo le to ya wa la le ta lo nga muli le o le no to evantu tonu ni si o tamo to ya le man to wa ye pita ya ele o se ka mo se la vea ia foi lele ka fa no kwa ka ko fi ka ngo wanga ngo fa no risa e ki vin ka e po ore me ko ngor ore me as si vai ka ko ia si vangare o ngai o ki ka ko viri ko fa ka mo ski vi ia ore a ver tanto tapo inga so me itali peta to tv Ora mea ngai ka umai ai, le passion o tangata fui, le lanto wa tampo inga. Ia o fui a anga po, ka whaanonga kua fui le anga po. E si di ara ka pe o le Facebook, ka pe ma le TV, whai le roko moe. Ia, whai se manolo, e ka kia la mea ngir kaya, kua whape, soli, e le ia li o le ka kia oki. E mo ia la le pe kau kinki ngā mai, fui le loka muri ulu le kemiri. Ia, msalo o ngangi o kia le le. E ola utalana, ola ukalanga. Ola kaimi ke va ai se uka pua i le pluru ngora wa. Ye fa kiki. Da ngora uka vale ka ule le foi uli le asor. E fa ya ma oso vole au ka fora wa. A mai se peve lang. Eu voila, eu fui ka o fira uka vale le asor. Kware anga.
Sure. Io, ia ke fa fe kai o le ka kiri ka me ya se puru i runga la wala ngi kai. Ia ka no sia na ia o ngani. Ia o le ku ma war ku langa nga. Ia ai o le menan tu puri sa. O le la o fe ko o ko. O e mo molisco fa kai ya lua. Ia ma to. Ia ma kwaiten. Ia wa no fo ni me va ai le unga o ta longa. Ile sfulu tau sanga tarua. O le foto fa ona tau manu malo I te tono le sefulu tau sanga. A kua kulo I kua lua sefulu. Ia ua makua kere hea la le fa le kongo fui le o tau. O le mana ia. O le ura kusako le mana ia. He, kau kou fia o leo faku. Makua I maa ia. Kusa le turning point ngā o le taalonga I le pōna pō. Ina ua sao antu le tamalo lua. Maseki ia kua I malanga pasi. Ia makousi koa I loa. Ia o iloa I loa ina. Ele ila o le unga na o le tano. Po le ala le si me kau I kamwhai kua maku. Ia ua whai a singa kua. Ia. Eri maria la lo kua ngaka. Ia, wo mali. Ia kau ka ngolo lo tere. O ve po o kai musikala me ia pe po ke rese po o teacher show. Ora ka mo muanga e nga ra fa le kongura ka vale pe wa ia la sur. Ia pe ki fo o ke nga ngi pe manga ba long office. Ia ai malo o le makua I manga o le mentau. Le pe ia no fa tu fu I le ni e va ia so por va so teni. O le mo toi fafangu mai lunga le tau au tāpua I lena sosola. Io, le la lafi. Ia po le fo I sa fioti. Ia le toi feola mai, vai le manga. O I sir ka wai ma au kou ka manga so le. Kusa a fo ia inga, le I se kana. Ai a malo a vele vavenga o mai lunga. Io, ele a fa inga se uso le ia tautua moi se a. Le angorgaka, an makua malo or fa ia. Io, pe fa ia inga ala I li mai. Ia fa malo ko ri va ngola hu ia fa pe fuis ka male o sessa ia o le sunga ia ken ia mo lo ka ka wa makware ko ila se upu maskala ia fa pe ka ki fa ia ko ia la ngol li mai ia a ver ko mangu malo ke u falle o le na tu ta pena mai mato o mako wingi anga ye risa o le mako pala o mako ia vai foi lá mako furpeki so que lo e si die pu er fa finger pu ele ri ding fa yang pu ai ala ri fo se fa finger furpeki na po de la ya bo run mo go fa lo ko mai le fi coach ele se le via o no que fa ia o pa no vo ka mo e fa a ko ile au po no po a lo go ver a ma ku le mangu malo o le mangu a manga ia ko fo ko fo kui fa nga luenga fia fa I me fia fo do la fo do la nga me o le aka mai ai le po o le kai au ngai aka taro fai io ia ai vai di sa ko vai fa le lei io ia pe ko kongi aka ko pidi vai po la vala fa so e le anga ia ku fa un ora ni vai aso io manga kua o le la ko ia o nga ka me ki vai aso fo io inga ngi ki wa e aka foi o ku le lava ia so so fa ye fu nga ka me ia le manga ko manga ko nga ku ai a vakurni ia sori isako ia ko fia ina fia ia ma oli a wa tu anto le oli o lo ia le lili va o nifo ole abandone tu antu le taimi nei se me va tu o le mele tu le tu mo fai o le technique le therapist ma sani ona fai lanto client e tu antu le no e ma tu I fa so me ya lona ata la no oi o ko pu ile ki vai ya oi se me ora ka fu ola uiare akala ngoa mai la causa ola ukala ngoa ele le o mai lunga vai le wa makanga o mai lunga foi le karkara ngoa mai ia ma fa pe mai ma le ele se me o ia wa ingai no el morgaka
o lai muli tai lana pe malo pe faya ina le menta ia o la vai pia mai ma sano le o foko a ka ulangonga mako ia ki ngale o le au ka po ai le Warriors io le ia o vo ia nga fa le ko ngoma ko fa le ko ia tono le langona na ia o le ka ulangonga fo ile le mako ia ka mai le po ia ko fa ko risa ia o ma ko fo ingi o kaya e pia le se menku ai a foi one teru ma futa ma se ka po el blue ngi ya a wol so ko ye se me pe o vol foi so e ko mali foi le ye usanga lo la ko foi ko ai a wol so ka pungi ai ko la ki ele ma ki ma ko te se pa ngale asi ia le pesi me pesi po me ia itai mi fai ngata e fa ama fana ia ile tu le te ma o la ka nga usua o la ka nga usua pisi yui ora ola ia ka puai plu o le mea ka o le ko vai ko ai o le ko ki au mar ka malo e roni shot yo ele ave pasi muale ele ku ni mori momo ya ai o ke fa ka lo fa fo ia iPhone ia va al se u limito la fo o le wo ke ia lo o ngai au ko ore va sura ka papa ku ngi u va so nga fifo ka runga ngare ile pluman mur ia o e roni soti la fa mala wa tu ia o le sunga ya va al se u limito le fo ia ola wale lena tala noa mai an maruna na yo le ukana ngoa ala ke yero fa men yo eu como ma ka verva ele pipi e selimo ngal mo le ele pipi ele que nga pipi e selimo wa ka verva ka verva mai io a makalola iere nga akire ia le mela nga wa ke ia wa pipi ko nga ko ia ai o le ka po ai foi ia Crusaders fel me ia au ngar ka sanga foi o la ka lungo la o la ka la email o la ka email ko malo I ka sanga na io ai ke o le ska ka nga a ver fa fe ka iere arko au ka po ia risa or kamalo mo wa mo nga ko ka ia yo isime ia la wa manguia ko fengar ko au ni ko sa ya ai pia nga fa ya kuskimi wo solo ya ai temi di manuna mo wala no ya wa ile ko ma for ka usanga fo ko usanga fo la ko ia ko fo I mai fo ya ka ko ilo ile po ka ko la ya oi no okay fa mano ku se uso I sunga ile fa au ya pasta Carl Skelton ole ma vuta mai na sini ia malo le tapua ia utelo ia nga mo ko fia ko au ka pua ile ngi fo ka sanga ia o mangu ile ngal pang yor ka sanga risa e fo ka sanga mangu ak ai bon va ngale wa tona ilo el pure ngal to ia mi se vuila o le penta sali isa ile nga o Nathan Cleary e fa mo isa le winga lauta ai ngo fongi me va ai lungo le afo e lungo le tempo na I le temini o ngai ku ruor ko o fia ngi vai so ma o afo o manu ale li o Nathan Cleary o te le fa tu vele le stulanga a me fa le ngale le ta no le ali ai o le wingo la ta o te mutiti le nei o Jerome Lua ma antonu o le tele le vai nis e fa pe mikro ka le blanca ai eva ai nei skills e fa ngal te malo Jerome Lua e antonu le tulanga dai e se mai fo ila nei ta e mai nisi o ila to o la e ina le tulanga le ia pol numero 1 e antonu la o few ia nga tu pulanga talwa ani sa wele se kom fa ai va ai la ye le tulanga le pe ona tula I mai ia lo mtam fa na usamo o le mantua ma to ina la ia o la fa ma lo le ngari sa ile
pule ngal ko ia va pe fo ia le to wa au ta po o le kanga ko ko e vir fa malo ki le fa malo ia ko la nga o ko ngale malo he va vir ko e ko jala ki nga ingala ka mai ku iro nga ola ngal pa wa le ki mi ko ki o mai iro nga ko so la vo ila ia ki vai ko nga o maka ku sa o makuru solo nga we fia nga ora ku ka sha ta wa le va o fia ai fa fa ki li nga le va ve nga o solo mai su pa le winga la ta o fiu lo ori para ngia kam faile le ko au le ni sa le sel tel to sanga o mai e no fo mai le combination le sa amanto mai tono le au le Panthers le la vo sa walu tono le au le New South Wales o le makua maka ukia e to ai lo pulo ma moli la fa malo ya lo montam fa na usamo e wa e kangongi ave se mai tua luai to Crichton le 112 ma le new ave se uma mai la wali tu o le makua ke le al fa le ko ngor ko auri sa yo to ante le al fa le ton ya mai le kukusa vo le ta e pe oni hele tulanga i living for ya to sanga ya ave ila fa pe auri al to sanga fo mo pe le malos o te vai atu o le makua fa inga un ko fa ingor ko wa ya ma tu fo ya o le polo e sa na falafa yo ka vale aku fiki mai fiki yang ya tonu e o antu te sanga fo ya ai o le sa ilinga champini le ali sa ua se furu iwa kausa foka koe malo a leo New South Wales i le meka o le Teesside i lungai o i le Malai o le avo o le Maroons io ia ka o se furu iwa kausa ola son ia ua makuar ka mekiki io ua makua i ua mai a korisi ka mekiki o le la alu le university o le tala fia o lea ua fai tala va solopito le ua fai le history io ale ko awar ka usanga ngi io wai uma no lua firu fa wa firu rima o to fai le tala va history repeating itself after another 25 years ara bena ole montoya ufia o to fa fangu mai lunga ya le tau au tapua ya mai lan tau fu i le tai tapua i le tau ale wa pi ya ma ko ya ona ya no mutam fa na usamo le ta alo le tau ole me tu no le si o ia ko mo bo au kapua i se sa vai ko ka ngo me pulu ngale ma lo pulu ko ka ngo me i mang ku wai le se tala se tala ole na o malo malo na fini ba na yole pe ole povi na yo kusanga nga mau o fere o ka kanong o ka kanong ba povi numero ka kanong kusei il manga le papkiu lo fe ko ing fa kuma ko inga langa fing aro invite uma me ka ko nepa pa yo me ka ko ai fa kasi ka ko papkiu lo fa allo king kusa wola akwa king la ko street for me fa mole mai sogi me ro kamaro our house is on fire vai ra pe nga ko lima pe ko fi ko nga ka ngom ba mai il papkiu fa me ko ing so pe ko ke la ko ri so ka ko street ka la hi ka rom fa me mer king me ra finger ko ing mai ka nga ia nga ofo me songi ofo me songi ka pere afi ana ngo mai aro mai ra ko ai ku so kai e ka we ka la va pe kai here with our wins and with our losses era o kala nga o ka poi maroon ko liu mat pulu ko la kun maroon ko liu mat pulu so la nga va pe nga la verngio la nga lisa yo le montanganta ele vivia le melo le vi e vivia nga ye le manualo
ai si vanga da wa e o ye le fa ina ia ona e lango nai le o tinga le menta o le malolo ia wa malo e pi pasia fu ngame ai ia ila to vu ye le mala mai le winga o le malolo e ala na malolo e te tawon to fa le leia to ta pena le lima ia ma ko sa hungi mai listing ia wa listing ia ka ngolo la e sui nei vanga light ia wa fe lo ngai me share ma ko auri sa ka ko skola fa mo le pansinga mo muli ale na want to lead to wang valley I knock on ai lo le polo ile le best ia o le sko ma mauti no la volga ia wa le ngo wa ia ko ru ka mai ngai fa ai kasin ma ko kamareng pu e ko ngo ma le wingi ko kas o longo ma kwa ma ngai ia ngas ko pita ia ele ko foi ngara ngame even malisko pa singa mua ia le ngarwa ko foi na ko ana kulpo so te le hava e ngol ta longa voi le mfenko e kele ye kala kemi ia pangale ia bo umar kamisa no ia ole sonana mili to sangani e to e anga ia tuai ia mole tau sang fo ia ai fa malo ia e ingi si fa malo ke manga e isi me si dia ko ilo fa malo nga wa ta mi mai lora e no blacks le ta longa le ta longa blacks le o lo ia le sto na ia si ia sa le le fa io e me fa io na e mai mo ia le afo le lua ile wa le sto na nei ile ta longa mo le o peleki ile nei tu sanga le afa ia le o i San Diego i America o le mana ia ta longa le o le fa ile taimi ia tato afa le lua ile o le sto na ni lo winga to pe au fe au tai ave tamiti e fa ta fa an tuli mel ta longa afa le tu lai lua ile o le o ta alo o peleki ia malo si fiti ile na ta longa mo i fa fo atu o ni usila nei e tasi le sui fo le o le anta anu le stona ili isa ko mai lunga o le to as furu di male mo mo ton o le nei is wafa ya Billy Proctor o lana ta longa mo nei e ave o ia masu ia o le breki ia pe afu ia ila to ia na filifilia ele i ma wasa vro mo ta alwai pe ta ila lunga o le no fo o le fa le lisa fa ya sfelo ila to ia e sa uni mai tua pe ila na yai ia le nei is wafa ya George Bell o Pasilio Tosi o le halo le tanto tru Wallace Titi before ia Noah Hotham ma yo ilanto lana ia le a ma wala to wa no ile timi mo mai le no fo la fa le man to alisa o le no fo la fa le ele fa ka mala le no fo la fa le ia o le no fo le e al wanto i tonu le si au fa malo si au e to tonu ole ta longa ia ole au nei ole peleki le filia pe ona au na to fu tanto tala i vai funua sunga ia Tamati Ellison a safu au mua Fletcher Newell o Scott Barrett tupova ile usuide ia Patrick Tuipolotu Luke Jacobson ne wa suia fina o Ethan Blackadder le wa suia Dalton Papali tuma pea ia le sui kaptenia Adi Save le numero valu o le numero iva ia le ole a matai le li o Cortes Rantima e man tualan ta long mo le fto am vai tu le vai sunte antunei tu maule li o Damien McKenzie ele tu langa ole first 58 alisa ia ma li la vasi manu le tu ia le lisina o e 90 lau ia me ngana ngo va ko o ma ko le fa nga o ku nga ka fa o Blacks ka we no mirrors full mala tasio le i o Caleb Clarks tasio alo tanto tru ia sa fa le Anton Brownie talonga luai utu le yatu ia le ala wa tu la mai le tulanga o le second 58 sful tolu ia le li o Billy Proctor sful mala fa Sevu Reese o no winga risa e fori mai o le te le fa tu o le li fa ya onga ya Sevu Reese ia lenga muli le wingi vo le ai vo ai ngelangi le ngala mili le son se ba ia suia le fulpeki le wa tu la mai le tomano Bowden Barrett ile tu langa fulpeki ile ta longa il fa ngol ni ve yesu ma li se manu le wi tanto au fa le numerous football no lo ia le sunga George Bell
Numero sfulu fitu Ethan de Groot. Numero sfulu valu Basilio Dosi. Ia olana debut game for le nei. Se fulu iwa ia sunga ia Sam Derry o lea o le sui tūlanga. Ia tui pulo tu o leo whamalolo o Blacks. Ia se I atoa leilo na malosi. Ia o le numero lua se fulu. Ia o le alo le tato o tru. Ia le uso ia Wallace Sititi. Ia o le taonga debut foi le neia siu. Ia o le numero lua se fulu maritasi. Ia Noah Hotham. Numero lua se fulu ma le lua Jody Barrett. Ia ma le lua se fulu ma le tolu. Ia e Moni Narawa. O le aule na le tato o peleki. Ia leo filia ele sunga whaia aunga. Ia Scott Robinson. Ia il au ile tato ta alonga I ma fiti. Tu lele uma nu ali sa ko le wa fa malolo il termine ai foi si tele o talonga e pe le vono yin to sangan tas mai le talonga le fa ngol de ve so le sa ona kom malola I le o pelik ya sa ni le il am talia le tam sanga wa fa ngoi na le rugby championship e pe ona ya le o pelik o Argentina Africa I sonte ya ma io o le tanto tamu sangana ya le ta aloi le vanga nga ai o le ke ka wa ai ku I saka longa ka ko ya ma Australia ya le fa ya ile afo e le o le ki fiu ai ku ni ka longa ma Afrika o ma Australia ile o le fa ya ile ma sino se tema ile vai temi fo le to I tanto le Bledisloe Cup ia o le tūlanga le nai pe o nei ia I lama le test te tasi lau tawa e toi e whai ai o I Japan e whitau I le o le pereki mala au I Japan ia mantua la lau toi whai a onga le li o Eddie Jones ia antonu o gia ia o tau whiololo mai ia tāpiranga Japan ia walawa ia lea fo ia tālonga whaava malo I le nei ia tausanga ia ai ka longa eu te look forward ia ili sa o le tālonga tātou ma Afrika I sute ia vai nga o le mea ngai luke whea kua I hoi lele vai ia le mea ngai whea I uka mai di marangi asa e ma whinga koe lele se mea ngai ke fua le mano le au mano ia o tālong mua o te ki ma Afrika I sute le tau sangani o le aso mua o le asa le aso mua se temba ia o le sila tālonga o le aso valu o se tema o tālonga o mai ali sa e whai ai o I Afrika I sute ia e lua tātou tālonga ia le tāloa ia le o pereki ma Argentina I nei I New Zealand tasi le tālonga e whai I Wellington tasi le tālonga e whaia mai I Aukilani ia sesi keimia nga whaala wai te le tui leo isi vaenga vantala vantoi se uso ia maa patea ia o le si fo ile ingu fuala awar ko wa ka le me si dia na mo tofu suma lia le me ta o le ma lo ia ai misia ia o te mo fainga alu mo tam fanda o le tanto tru ma mai le va punga va peritania praise is given to those who deserve it ava samo ele konga aver fa malo mar fa tai o sa pe kere au ko ai a fa pe on ai server ko au ka alo le praise man fa malo ele me la ngale ava ko ai si ma ko invoice e fiera ka u va ka siansi ma ka wa ele ka un ka kiri fo ngai o anga se ko Let us out made for the 2 every year malal topo Murray I want for you to tell of for no time lungu wanti le wo lu malafa minute when tenele into line tool Malolo ngā lue whaatal whātu se whaapoponga le nei o talafo le video Samoa. E tō te lelo whamanu o ria I whaalawlawe lua na riputia mai la veveaini pasi I lungo le State Highway valu. Whamatala nisi na tau mai ia I ria whaalawlawe o le isi pasi na la vea lata I te kapo, ma sa mai ta wina I eina I ta maiti o roa a pia I manuanga pa petanga ta mātutua e tū ngā manuanga.
Pai mai mori mau pe amare se lau mita le wā o pasi e lua ma no fuanga na lawe ve ai, ai tō tere pasese sa i lunga, te tunuina o ni tangata tā whao mai mua mai rea tunu. Wai roe nisi di poti at stuff.co.nz na whaare tonu pasi na wō o i waengo le ala tele lo iele black ice ma se e ai ia mai le ala tele. Ta ua isi di poto i rātou sai runga o pasi o ni tūrisi mai saina ma na tongu whitira tō tele le waenga na tupoi whaalawe lawe ai tō whāwa ave atu le wharamai o lo whaia so enga ma ua tāpnia fo i manea mga ala. O se whātusa tusanga lata mai nei sa whaia e le Consumer New Zealand i whainga malanga le New Zealand le rua whenua tolu ma le tusanga le nei a tōm whainga malanga le rua psiput wiba ma le rua whenua sput tasi wairo ai wa sidi ato na taunga tā whainga malanga i le temi nei. Whai mai le sui le Consumer New Zealand o Abby Damien i le televisa tasi e leo se tala fia ai mai se pe a whaia na o le paule a wala e o le tangata i se no fuanga fia malanga iai o le aru i le waalele. O le isi whainga malanga sa whatusa o le malanga se ainga e to o whana malanga mai sini i Palmerston North i le rua whenua se fulu e awhe tolu se rau fitu se fulu rua na whaaruai. Pe i tai o le malanga lava le tasi le teimi nei wo o atu le tau i le tolu awhe whasa rau lima sfuru tasi. Ta ua foi le ripoti se whamataranga ma le sui o le company vanele Scott Carr na ia ta ua matua i le fia i le ripoti ma whaatusa tusanga o lo whaia e whai lava si tau whaasese o na e tele mafuanga mo le si itia o le tau pasese. Mai tawina e tala fōu le pasese mawalalo mo le tele o whai ngā malanga anga i atu mai sini i au kirani one way i le vai aso lava iele nei mo le tangata tuatasi e le ATT4 i le toru se lau tupe au se talia. E tolu a onga maulunga le atunu o lo te ena le stala ato ta mai tia onga na wha malolo mai isi a onga. Wa le usta i aila ma le polo inga ma le mtanga renga wa onga, a wa onga i e tolu e le o whailua ina i ngoa a e lua lo i au kilani ma le tasi i Waikato. Whailua fina ngalo nisi o mātua le reporter Radio New Zealand e tali tonu e solo tū la fono le tūlanga o le mumusu e le stala ato ta mai ti le a onga o no se ngai inga na afia i mua isi a onga. Whai mai mātua e au i a onga na le sitala ta mai te o anga waa e a o onga i a lātou wha i tū a wa o lea i a tatau fo i lea le ta mai titi e a o ai o na maua lea wanoa e a o a o inai. E lima aso i o fuafua tapni ai le Sky City Casino ina ua le wha maria ina i inga o ana matawha ioi e a o na wha atino o le Host Responsibility Obligations be o na whorosia le Sky City Entertainment Group i le tae o ana li la. Whai mai ele i wha mautu ina mai aso le a tāpuni ai, ai na o le vaenga o iei masini ta alo tupe o le a tāpunia. Whai mai sa lātou pepa o whamtaranga li putia le televisa tasi, o lo whaturanga pe lava lau whainga ruenga pe o na masani ai, a le whai unga e tāpunia mo aso i lima, ua whai ai le mai o le tarosanga sa whai ai le matanga ruenga o mata upu wharoto i whale, the Department of Internal Affairs, a nga i le New Zealand Gambling Commission, ia wha malolo le tu maule lei sene le Sky City Casino, o na o le wha maria ino tu ranga i pe o na taua. Whai roa se sui o le company i le ripoti e tā ua matawha i o ia e au na whaatino le au unanga ma e tadia le whai unga o tuwane ma whaato e se fo i le wha le tonu ma le a whaatino ngā i o inga uma e au na whaia i a alo fia le toe tūla i mai o se a wha le tonu i le rumanai. Ma le tana muri, wa whaia le whaia onga le All Blacks Scott Robertson suwinga i lana au o le ata alo mawhiti i le aso tona i nei. O le isi suinga o le ri o Billy Proctor, leo le ata aloi mo le urua i taimi i le All Blacks, whaata sei maiseri e to o rima wa whaaturanga le wha leo e au fia ima Wallace sa titi. So i tūranga atu Proctor i a Rico Ioane le tūranga o le centre, ma o le au atoa la wa whaalau loa e au fia i tā maiti Williams o a Safo Aumua, Fletcher Newell, Scott Barrett o le kapteni, Tupo Va'ai, Luke Jacobson, Ethan Blackadder o Ardi Savea o le sui kapteni, Cortez Ratima i le numero iwa, Damien McKenzie, Caleb Clark, Anton Leonard Brown, Billy Proctor, Sevu Rees ma Borden Barrett. O whaaleu o George Bell, Ethan de Groot, Basilio Tosi, Sam Derry, Wallace Sititi, Noah Hotham, Jody Barrett ma e Moni Narawa. O le awa ulu la stona i neri ta longa e whaia i San Diego ma le aulea fiti. Tala ia Radio Samoa, mo le nei fo i awa uli. O
Ona whai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Ia, Jamie Lungoloa tila wa valu mana afa minuti wa tenele tula e tolu. Ia, o se vaingana si reporti o le tatu tala i waifanua, tatu tala fau. Ia, i nei New Zealand tulanga e seso o toile tatu atunu i nei New Zealand. Ia, whaapitai lava mole toile nganga whaapitai. Ia, le whaletua ia Miriama la topo Murray. Ia, se vaingana si reporti o tala la tau mai le ofisa vai tau i nei I au ki lani mole so. Ia, family reporti o le nei mole afia na nei e langi leila tau mo si taimi. O le ai nei ti munga manai uanga o le ato ulu mai le afia mai po na nei. Ia, masibile angi malu mai le afia na nei se fulu ono ti kiri le venomonu le so. Al malu le po na nei se fulu ti kiri ma ingoto la il lua se fulu fitu minute e te ele tu la lima o le afia na nei. Mo le sa tau pe aulia le lofa tu no le tua family reporti ma te lava la so tau va vea tau ni se foi vanga o le apu o. Ia, o le ai foi mana ti munga nei uanga le tulu solo ni se foi vanga ai mai se lava le tu ma tu. Ia, I whanga poroa ia mai tu ma tu au kilani. I le afia tau. Sabila ange mele tui matu se fulu ono ti kiri le velmolonga la so tau. Al balu le pola so tau e se fulu tasi ti kiri ia ma e o sola ile lua se fulu valu minuti e te ele tu lai fitu. Ia olo ia sela pata ingo ti munga mamafa ia mo vaenga ne o Northland ia o Aukilani matu whanga poroa peninsula ia mai le tale iwa le pola so tau se o tu tale iwa tau ile astona ila sulua se fulu o Iulai. Ia, o e whaatalo whatu I a inga mo lo mafuta mo li tātua tino nei Samoa, malo lava rono sai, malo fo I whatu to e tiutia whaiva manga ruenga le ni fu iaso, ia, whamelo fisa vai tau I nei Samoa winga de tau, o au se vili o le matau polo lo fitia pe Samoa, ma e a fia ila tunu, I au manai timu pu. Mo le so ina le tātua tunu I fitia se vanga o langi e au manai timu pe tai, e ma tele ina langi le winga o le tau. O le teimi nei Samoa le o se fulu ma le afa minute wa te enelei tulai wha. E lo se fulu ma le afa minute wa te enelei tulai tolu I nei I au ki lani. O se vaingana se reporti o le tala le tau mai lo fisa vai tau I nei I au ki lani ma nei Samoa. Ma afuta mai pelo ala leo radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo le pore kalame le nei o le manava o ngaluenga. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I lea onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Pe a o va ya o la
Kasi mga yali jakola iPhone 15 Pro Max Ai le mai foi ali se mangulau Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus fulkala le top up nga whakau military la fo le makoa inga i Samoa. Ai laki ai i le S24 Ultra mai le se i le Digicel. Awa onga wha o ngāni ClickX e la foi lau kupe le Digicel i Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. La fo nei lola top up lus fulkala pe sili atu mai New Zealand ma Australia pe wha o ngāle ClickX e la fo ai sau tupe i Samoa. Mai isi antunu o le Pasifika. Mo saua wanoa e te manu malo ai i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E le vao le se fulu iwa ma le fa se fulu o tausanga ma e ngā lua i ngā luenga faufale. Fa le leia lo to mai ma ngā wa ai mawaini sia manoe sidi atu. Le sitala i le Oceania Career Academy e whai o vasenga yafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Ja, taimi longa wati la ua se fulu ono mana afa minute ua tene le tu la tonu. Nai whawhiwhianga fui le nei fui vanga o le oli le tātu pura klame o le mānawa o ngaruenga. E pi ona masanei asu tofi ia o auli o auli asu tofi ia i vai asu taitasi lea o a maua se tātu so ta inga mas tātu whelo inga ma le tātu unanga o le City Cars tātu anga ia tuina ia e sa ili se tātu tāwa le postatu sa ia me le tātu unanga le City Cars o lo whaitasi mele a whiunga ia rungia ili nei fui vanga o le oli whaitalo whatu ma lor soi fuma le langi ma lo fo ilinga lue ia ma le tau ata ili nei fui ia so rungia. Ia i le nganga whaalo i sa ako mboli fo i le nganga whaafitai o na lo o velawa i o lo fonga ma fonga tau momoli i o le ofisa. Ia ma se fo le tanto ala leo lo mfain whaawa wai le tau tua mna ua unanga i whaalau lo e tato pisinisi. Ia i le nganga whaalo alo te whaafilo i fo i le pa i mawalunga o Samoa atolo o whaafonga tapu ai mai. E ngante i whalwhai ngā luenga tono tavale i a Lawa Mountain ai te mamantua tina manstua. Ia e matua fo le tu le whai ngā luenga stofi o le tua o lo tala whaautu whaafale le malu. I ona tulanga lava o le tātou whanono ngā manu, a wale manuia o lau tautua, le nai tua ngā luenga, i a mispo sa mātua o mnanga whale a wau, i le tātou porkalami a masani ai whawela i atfoi, i a nei o tātou so umalawa whātou tā vale, i a le mwhaiana ngā lau tōrungi a le tātou so tanga, i le on whalta vale fwela tātou whesesia, i ai sāko, i ngā whāwalo. Tipanga nai tapo il tangata le pluman maruna ngia, ia tali tonu o te whaalonga ti lau whunga nei te whiwhi o malo whi lau au na pōa au ngia? Ioe, moni a o lo whai ata tala mo le agaponi. Ina ia lo whangia le atua i a tau awan i a whaani sila. Ia o le lavo lo whengai tātou mo le malu rua lo whātua i nei tangata mātua. Pau tuanga lava al sidika ia maua le leile mawhana whana la i o tātou mtua tausi. Ia mai sa fo le tausika leo le tino. Ia walava so i fōmluio nei o tātou tangata i ola mau le nei fo i ta whao le atunu o lo tātou ola mau mwai. Ale le teimi i sāko, ia. Ako fia o te lolo o te ngati se manu a lo pātu a te manu. Una o lo i to tua pala o nanga. Ia o no le tātou le whātasi fo le tero teimi. A lo pātu me o lua i o lo whao o vina pele tau tua pala o nanga i mo si ukoga mātang mo fie. Tulanga o lo i tau tua pala o nanga sidika. Ele mana no e tatu ta vale sa ko le matino tau nu mai lava vai so uma supply ta i valu ta iva ta vale mai fafo ia a mana tua foi e fau tua masani lava ungia ia o ta vale uma lava mai fafo ta vale o fa nga mai fafo ele ta vale foi mai e brand new potato sa mo to sabe pa ira se sio kamita au du sila o te na ta vale io ta vale foi lo la uma yapani ma te lo isi tu nu ia i fautu tanga taua ma fautu anga au tungo mai tātou lotoa e au na pikiri lei tau sanga fau o ma tua hoi ruafer fulfa
Vinga tau tiro le lua fe su fitu ai lunga su wal su iwa lo fulu lo fultat. Tu sanga ye tau na va ye tato o ana mai tato lo toa i nei sirika. Tu lango kilomita ono fulu ake ma dai na a solo a nyuwa a wale i tau pikia tel ta vale o Marcelo lo fulu kilomita o fai sina umi le faunga. O isi na fa tuanga mo malo tato tu no alo tele. Ma ana no e tato ta vale lo tolo tato lo toa te bidele ngate van for wili ta vale la popo SUV ia o poe ma sa ne fol tu speta tonu ato mai no sa ai le nganga fa lo sako ia malo fa fitai au gia o lo tulai mis fisili ia ile tato nanga le city cars o tato lai sene ia pe apalai atu mo se tava le fomen mole e taulia tato lai sene mai sa mo fomen mole lavo gia ia manino le leile atu no o lo mafaina ave tu city car la ta vale le sen sa mo tu sa sanga le te nei amata mai lava le a ele amatanga lo sanga le te nei ai mai luma e mafaina ave tu la ta vale i le sen na ia mana tua e tasi le tau sanga a fo e fa nga i lo le sen te fe algo ia ai e to fo mai au ni e te liu lo le sen fo le sen du silo lo ia o na nga city car e fa so so ia tu liwino ta tu le sen na mai samoa ina i fa fu le sen du silo tu lango le lena o lo mafaina ave tu ta tu le sen a ta tu ta vale o fu le sen vale restricted o le sen o mai o lo mana o mia ai mana tua awan ngalo o talia ho dato company lato fale tonu tongi ai tala o le tele o nei o dato tio sa o isi falta vale fa mo tikline mali ale o atu mata vale fo nei dato sirika ia o lo tam fainga barlo si lava nei awan nei tali toali mai na lo mo di mai ia mo lo sa vale mai nei asia si mai a tau tu langa lo yel dato tu mala o nganga ia fa tai lo malo le tu o nei foi ia o lo fa penal na sai nei foi se ka tu ta vale ya so na fina velta vale si so ya Paulo lo fa tai mari mai a lo ia foi se ta tu tio lo fa tali mo temnei so ya Chris ia lo fa tan vol na pruvo ia mo le so no vinga o le lava lo ta o lo fo la fo a sa ako o lo fa penal na a nga wai mai ele tinu i te mi la fo i te manda vanga ile le se au rungo le ia ia fa pena pe ia ni maneta lo fa pena na toso ba ina tinu ine netu o falta vale ia ga fa alo sako ia le va fitai la burgia ia tonu i uila val malulu le nei aso ia o mau se ma fan fa fonga tu malu tato tunu i tato au nanga matungo fila city cars ia a o fia sa ile antu pe ia le toa tusi ia pola fo isi numera e mau antu ile tato au nanga fa mole la burgia o iva lua tasilima valuiva lua fitu le numero al tato ofisa val au mayai afta awa o le o lua tasi o valu fitu lua fitu lua e te vala au pe ke text mai o video tu de ia tu e fa ngai lo credit o le tasi lua Lincoln Road Henderson a mau lo le McDonald i Lincoln Road pa sa ngai le lava mal tato falta vale tasi al McDonald nei Lincoln Road tato pa sa ngai lo mal tato falta vale o lo no foto ale sa ta vale mala o mai o te wate ki mai oi ai a fa pe vo io ta sa mo na o la credit talia tanga ta uma a ele ai se tali va pe le talia tanga ta uma ile nga fa ai ia ilo mali mai mai tala o mai ia mo vo la lo sa li masul tu na tu lo ao bene linha le fa tong ta ma to referral no le e alo lo fo da tu no wa o nei se le ni uma io se le ni la lo lima e what for tanga le mo lo tu lo ao tai ai lo wa le pe me se fa tau ia ile ne va nga o le ta por Colombia ia pa to lo no si sa mo e te fa si o lo au ia ta fa si langa ile so ia o muri actual nga fa tai lo fo la fo sako o sa to fa o fo lo fonga wala mo te tuino le tunu ia e ola le nei tu o nga venga ia o ngia le ona e fi to tua mo o sa mo i so se va nga la ve te mo ia le so swali ia o tele le nga fa lo so i fo mai maria sa mo lo fa so nga ia o lo mul mai ne yaso ia le lei malo fa tai lungia ia manu e tele ia faiva mai se fo ia nga fuanga lo toile ne yaso mai se le fa ngol ne va yaso tanto filo isi temu i luma a avono le afia fina ni ta wantu ina le miru mo asia tu ia se manu fa tai la lungia pa tai alo fa ia se manu ia le mai foi vai tau malulu alo va tu lungia manu le yaso fa so fuia
Ia te foia. Ia, le o le fiunga ia ungia me le tatou nanga le City Cars ia na uma tulu numera e po ina Lincoln Road fafsanga ia tuma le McDonald. Ia o le numera mo tu le tatou City Cars o iva lua tasi lima valu iva lua fitu po le after hours pe ona sau noa ai ia ungia o le ono tasi o valu fitu lua fitu lua. Daimi lunga o le wati o lea ua lua se fulu fa minute ua te ai nei le tu la lua se fulu lima minute ua te ai nei le tu la dolu. Sia manu le alo tele meia ulungia. E whaalongo nei le talanoa ulungia. Ia. E peia o le me fui le ta o le sandpaper. O le ale man tala o se mei fea. Ia. E tango ato a ulungia ma fola o mame. Ai ala na ma losi fa pe nga fo ile talanoa le to fai a ulungia. Le ngol tanga to le vana soifua. Yo. Va lua lo ma le fionga I antuala. Ia ua antidi ai. Yo. O le walia ia po le vaenga ia po la sunga ngai o lo fo yo la soifua o le vana soifua I leona o lo no tanto te fiwa la to fa tu ye ni tala mo matua se e yo la ta fa fo ile ia pa wana le me to anga ino lo fo la aulan mona ia po lo fo la aulan piniki e fa fu lo ai lo so I fua ia ma tau tu ai pele pa ia ma mano le tu nei tau sa ilia tu ta vale nai la wanga e pe ona ia I au kilani sifu a ko le si inga renga si ai o yang I urungia ka I lo vo si inga e ko a wari os ka moru ai ia si ia ko a pa I ngai ele kumu I le la wari son ia e maro e ar kala vo le famille makuare pusi marang fe ai o so ma fa fi on mia ai famole mo le staulasia e fo ile mai automati o le ila ia pe mafaiona e fa poina ia ila automati pe mafaiona fa so tai mai lunga ka ko Facebook ia ale o le da ia fa so tai ane le numero le olu tasi valufa fitu fa lima va mo le se staulasia e fo ia pe na te fa poina ia ila automati pe mafaiona fa ilo mai lunga le tanto Facebook ia le numero so tai intuai ia pe fa so tai sao ia le numero le olu tasi valufa fitu fa lima ia o le vitamine o le tau sangali sa ko le tau manu ai mi se lava me nei o pepe fo ia e vave lavona fia ila to fo ile le nga ile ma ile fulu ia o le la e fa mana to pe ia to ma tua ia mi se ma tua fo ma tua fo ie ia mantua o umana le stala e foi mantua lai stand by ia po lai foi pending il menanta o le stala e before Elisa pending le track lai pending il kuskarsa ia va ia ne nei fa na io o fingo fie na fie ila to le fulu ia mai e mo ia la di isa enfin non tanto samo e che fiue avisca me chi fa le mani e de che kinga che arma ai mi se me vo ile lo ngolo mai ole o fa e che fiue ave fa le mani isi ten e vanto mai ala to vai ai ali fo e le kai anga che arma i isa o le melana ta wai te le ile ave o tanto fana ia pesa ili tanto taula se ia po fo ia e fo ia tanto mai po nga sa mo fa talo fa to ia Dr. Mangil io o Dr. Mangil Elisa ko sa inu fola la wo ia na ia va na o ia e malo si ai na o ia fo ia mawailo na lo na pa ia na vai la fa io ia kilani si ia va talo fa to ia le vai ngole awo ia fa malo to fo ia to ia o le fa ia nga le o fo ma ele se me fa ngofie Elisa
Ia fai ona ua umana pasi antu lo matua lana fo ia oi pol tui. Se ul foutua. Se fa lo. Ia a ko ngi lau ka linga. Ia fa fe ma i le tantu tu. Ia. Ia ma lo le fa ma lo si ma lo foi le on sa. Ai fa mo mo e ma faina e fa boina ia i lo to. Fa i lo mai lo numero i lunga. I lunga ka ko Facebook. Ia pol numero na e pe ona ta u. I se taimi le mantu. Ya ule ngalo ya la fefine fo la tom fo ye tu se tanto so ta ina le sa como le fal tu mali ya le mo ya va mai na vai sa mo ya po ani me lo tupu tono le tanto tu ya e ma lo la va li va mal so lo ko va ya kulela ia o ma nei le sulu mo matella what color is the sky blue it's white au di pol au ngalo pol klambe on ma fa na fisili matali langlungi malo si fa keke o le fina zilites ya la soni va pe foi so ta fa tono il tanto si ma futs mai pelo ala le radio Samoa's fully mai petolo amo por klamle nei o le mana bonga venga Darling, you dahine, I was wondering, Beko kesi ifefe. What is on your mind? I'm just waiting for you to tell me, baby. Heal my baby, so I know I'm on your mind. Bell to microphone, echo get one more in one more time. For your touch so very much that I know when you're around me, the way you make me feel, the way your love is real. Oh no, no, my darling, me, oh my darling. He touched my bed, so I know that I got you, baby. Oh, and this is the day I found you. Man, I do it my bed over. I'll love you over and over.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Time minum naman sila 5 minuto te ai nei le afa tolu ya ba ul to lua se funu mo 5 minuto tale July 5 tamai ti le wanto to nei le tatu por clame officially matali langolongo ina malo si ele fale fai keke ole Finas Delights ya o tanto keke o anto keke ya o lo o ye lunga lanto Facebook page male Instagram page ba if you tanga ya tu ye ya in le PHINAS Delights ilunga Facebook por le PHINAS .delights ilunga ole Instagram ole numera mo to ile tanto fale fai keke ole olo lua tolo on fitu tasi tolu olo lua tolo on fitu tasi tolu tali meio a e villian to Finas Delights tala nona yai famatala tu yai le fenga o keke nai te mana o yai o le theme o le moe na yai so is doing a theme ya e deliver le Finas Delights te tonu mai if you te tonu tara ia lanto ianto keke ia ilunga lanto Facebook page mana lanto Instagram page le link tamaiti o le tanto fasili auni ngalo la so tau la fa tau no ile tanto sei ai ole tanto amata le so ile tanto fasili mua ole tanto fasili mua tamaiti o aile ngoa ole au ole ana manu ole o manu malo ile State of Origin Series 2024 o aile ngoa ole au ole o manu malo ile State of Origin Series lua fe lua fa matala tanto leina tolu fitu tasi 5 ibu tolu fitu tasi 5 ibu tolu ia le tatu numera e te vili mai ia Isako e te lili tatu fisili tuala tu tasi le tatu fisili o aile ngole au o leo manumalo ile State of Origin Series lua fe lua fa te whamana tua te pele tātou leina ele nua tātou rumera tolu fitu tāsi 5 iwa tolu fitu tāsi 5 iwa tolu tamaiti le tātou numera e te whapiso te mai Isako e tele ili tātou sili tātou se atu nisi o whawhiwhianga ea o ilei whaatali ea le o mai tātou wala au maa nei pisi mai le tātou leina le teimi nei tālofa tu le tātou wala au tālofa lava o ile e saunoa Malia talofa lava Malia wa mai ui Manguia papai Ora elme te ata ya Malia Malia Yo ia lelei e mai tu angala unga Seki lelei o le tanto fasili Malia o aile ngole aule na manmalo le State of Origin Series 2024 New South Wales. O inka pua i amari. New South Wales. Ia, le lei saulo so fa tato se fa fitai lava mani an bir mai. Alo va tmani wil ne aso. Passa so. Ia, fa so foi. Ia le lei fa talo fa tu tanto vlau. Talo fa lava o ele se noa. Sidious. O i fa mo ne. Sidious. Serious? Ia le lei talo fa lava serious wa mai ui. Ia, e a mei school holidays are serious. Manuia le lei o le tanto facility serious. O ailing ole au. O le na malo State of Origin Series lo fa. New South Wales tulos of the tanto sei of Taylor of serious in vala au mai when tapo ia serious. New South Wales. Ia le lei. Alo fa serious. Manuia neas. Pa soi fui. Talo fa tu tanto blau. Malo de soi fua o ilo ingoa. Simone. Malo lava Simone wa mai ui. Lelei. E mai school holidays a Simone? E mai tanto school holidays? Good. Lelei. O le tanto Vasilia Simone. Oiling on out in the Malo State of Origin. New South Wales. Yes. I've Taylor of serious. Yeah, I love vitamin really as well serious. Five so fui. The lay fatalo fan to the tanto blau. Novena talo for novena wa mai ui.
Manuia whawhetai. Ia, novena ma ia tuanga na onga. Seki. Ia, o toi tasi fo ili vei aso ia toi e fo ia on vas fo wa. Ia. Ia, le lei novena. O le tatu fisili wailing o le au le man malo le state of origin wa flu fa. New South Wales. Yes. Ma tulo sof le tatu sei novena fa fe tai level vil mai alo fa tu man wil le aso. Fa fe tai level fa soi fui. Talo fa tu le tatu flau. Talo fa? Malo aita. Malo oile song noa? Vaiolo solia. Oi fu man mole? Viola. Viola, talo fa Viola wa mai ui. Okay, le tele Viola le tato Vasili. Oile ngoa le aule man malo the state of origin loa filu fa? New South Wales. New South Wales le tele Viola oine tapuai. Ia, ngaia Viola. Tulu so for the tato se ifa fe tai tele ma le vil mai. Alo fantu ia dadi na so so ni tetu. Ya manuile yaso? Pa so foi. Ya le lei a tamai tu le tato Vasili mo na o aile ngoa o le au o le man malo le state of origin series loa filofa o le tali le tato Vasili o le New South Wales Blues. Ioi. Sa o matali le tato a tamai tilan vil mai nei. O le a tato se antu il tato por climb le think a minute. Ona tato foi mai le a wa foi ona fa wa wina ma le fa tau longa ina o le tato por climb ia of Sili Matali ia lang ina malo sit fa keke o le Fina's Delights tamiti a wani ngalo le tato por climb vanga no lua ia pe mai le tato por climb o le think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever thought of your home as a school? Our home is actually where the most important teaching happens. And we are our children's most important teachers. So we parents need good, wise guidelines in homeschooling our children. First, make sure your child knows the rules. It's just not fair to hold our kids responsible for rules they don't even understand. It's our job to clearly explain our rules to our kids so they'll understand why and how these rules work to help them become happy and successful in life. Second, if your child disobeys and breaks the rules, then you must correct them with kind, firm discipline. Our children need to learn that in real life, they'll suffer the natural, bad consequences of their wrong choices and behavior. Then they have only themselves to blame when they disobey and do wrong things. Often young kids will push and test our authority, so we must be consistent for them to learn respect, not only for our authority, but also other authorities in life. Third, as parents, we must be able to know the difference between when our child is defiantly disobeying us on purpose and when it's just their childish ways that are normal for their age. Sometimes they're just being kids, so we need to patiently and gently teach them to keep trying to do better. But if they keep choosing to be selfish and disobey, then they may need to be disciplined and experience the consequence. Fourth, right after you've corrected and disciplined your child, it's important that you comfort them and show them how much you love them. It's good to hug or hold them and explain to them the reason they were punished so they know you always love them. Fifth, don't demand impossible things from your kids or punish them for accidents like wetting their bed, not learning to use the toilet early enough, or simply spilling their drink. Also, if your child is not able to do well in school and academics, then you shouldn't demand it from them. We parents do great hurt and damage to our kids that way. Finally, always let love be your guide. Of course, we'll make mistakes, since we're also learning how to be good parents. We just need to ask our kids and our Maker to forgive us when we fail them. Then every day ask Jesus to fill you with His love and patience, to teach your children well in your school called home. Just think a minute.
Taimi nunga wanti la u se fulu minuto tali tu live fa. Ea vi ingole tua ea un ma si fonga ma ali meile avoi pese hallelujah worship team fa tawa lunga toile tant por club. Ea all think a minute. Ea lo to tomene le tant por club all fa now officially matali langalongi malo sit fa feke all Fina's delights. Le lei tamaiti o le vaenga no lua le nei o le tanto por kalami. O le tanto visili lono lua ea o fea ea o lale stete nai Ausitalia. Ea o lena whaatau no ele ta alonga lona tolu al state of origin. O fea le stete nai Ausitalia. O lea o lena whaatau no ele ta alonga ea al state of origin. Ta alonga lona tolu ea i Ausitalia. Fa Peritania la tanto facile. What state did Game 3 for the State of Origin series take place? O fea i Ausitalia o lea le stete, o lea le stete, o lea facile atu isako. E ta o mailingo le stete, o lea na whaatau no il ta alonga al State of Origin Game 3 i Ausitalia. Tolu fitu tansi lima i vatolu, tolu fitu tansi lima i vatolu. Le la vantu isa ako, ia se fsoswani mo tātou tamaiti, ia elua au fitfilinga, elua fitfilinga o le New South Wales po Queensland, e pule lava oi, New South Wales po Queensland, o fea o stete i elua, o lena whaatau no el ta'alonga lona tolu, al State of Origin. Aya matala le tanto leina tolu fitu tansi lima i vatolu tolu fitu tansi lima i vatolu. Aya le numera e te vilima ia isa ako e te le tanto fisili. Ole lau i le na inisio tanto valau lunga ole leina talofa valau. Talofa? Talofa lava o elo ingoa? Xavier. O Xavier. Ioi. Talofa lava Xavier wa mai ui. Manua whawhatai. Ia, Xavier, ia ui sauni ma tanto fasili? Ioi. O le tanto fasili Xavier, tau mai a isa ako le ngore stete nei Australia. O le na whaatau no ili ta'alonga Game 3 ale State of Origin. Queensland. E mo ilang tala Xavier? Ioi. Ia le tulo sofa le tato se ia Xavier. Whawhitai la vili mai alo whātua Xavier Manuel ne asu. Whawhitai. E ala lei whaasoi fuia. Talo whātua li tātou wala au? Talo wha? Alofa. Talo wha o ilo ingoa? Imela. Imela. Talo wha lava Imela wa mai ui? Awa whawhitai. Ia ala lei Imela. Ia o le tātou vasili lono lua Imela. Tango e tau mea isa ako. Ia le ngone stete nei Australia le na whaatau no i li tālongo lona tolu al State of Origin. Queensland. E mo ila untala Imela? Le lei tele Imela tulo sa le tātou sei. Whawhitai la vlud mai alo whātu man wilne aswa Imela? Yep. Whaasui fui. Ia, le lei tamaiti o le tātou fesili le na. O whei Australia o le alingo le stete o le na whaatau no i li tālongo lona tolu o le tali o le tātu fisili e ha o ina i Queensland. Ioi, whawhtai ua te tolu lawa tato mai nei i le tawalunga le tātu Port Club. E ha o fisili mantani o alama whanau e a langolongo ina malosi e le whalewhai keke o le Fina's Delights. Mamoli atu i le nganga whawhtai i alama whanau uma lava sa whawhai nana vili mai le so e o la singafua tai au la asumuni muli le tātu Port Club. Whaatau nua atu i le tātu sei a wene ingalo tamaiti o le aunga le tātu Port Club. O le una inga o tātou i le tautala le tātou ngana o le whaasa moa awa aisea, awa o tau o le lumanai o le tātou atunu o Samoa tamaiti. Ia, te Moses whapoponga le tātou por kalami nei la so antai au, taimi lunga nuanti o lea ua toe ono minute tale tu la tale wha, whafunga toi le malu le tātou atunu. Ia, i se swai whapoponga i tala i vai whanua, ia mai Ausitalia i le ngangana Samoa o saunia matapinina e le whalatua ia Miriama ala toa po Murray. Ia whawtaila vitamiti mo le tātou maftanga ia la sunga ia Richard Parker ia o Sipso ia whapea fo i male tamaita ia Vanessa Kai. Ia, ma peso whaingoina sau ia oe lau au ia i le nei fo i vanga o le auli
Mafuti mai pelo ala leo Radio Samoa se fululima i fatulu amo le port klamili nei o le mana va o ngaluenga. So we all wow se taumaya bona o ita sa otomai wow tafa musu mai ilo talinga se taumaya etelo for morning here ita awane ingalo ina ta fenga Mai uma fauna into prepare ia so uma le fia ia oi le mana mea it's me uma lo fatto a pay io ma fa mo ona mo ilo au ia so uma Ole sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatina o me uma o te Turn on the never for your way tell it. The swill of no love, ya or your sofa. I saw say you live for the move. Papa the pinata, I might say shit up for no. Kill him from time, yo, limit to love. I feel no pillow for my only person on that. But we'll look for Yasakeli, come with Suma. So create some yogi enough about it, Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. But he little kind, but it's only about not Bungo. So when you pick, I can pay you out of far. But not go to my father, I come on the ya. Kakula in a buka, Kelomaya Ika. The small town was silent when you feel the Polonga. But I forget so come far. No galala. Well, my petty Masuna. You know, Sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatina o me uma o te Ole sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatina o me uma o te Joe Lesumi and Richard Parker, Sipso, i Vanessa Kai, ia ma le peso penguina, sau i oi lo au. Ina o te tasili minute tale to live fa, au ni ingalo tone mau stato so inga. Ia pe stato filo inga ma le falitua, ia pole fionga fo ia ilu mai ava maina vai. Ia o lo o ngalu mai nei Samoa se tasi fo isu le tanto ala le Radio Samoa. Ia tanto reporti se i whamatala mai nisi fo i o mea ma reporti mea se e solo tupu i nai Samoa le la fo i vai aso ma vai aturi ia ma amatanga fo i ale nei vai aso ia ta fo i whawa fonga fo i malmalu tanto atunu i se fo i whapoponga i tale vai whanua mai au se talia o saunia ma tapenina ele whalitu i Amiriama la toa Bomari. Radio Samoa.
Talflava o se mele o whaafonga se whaapoponga o tala mai au se talia. A tonu le a ese foi se vainga iei sini pe a mautu nisi o fuafuanga mo le whaalau te leina o nisi o fale te tele e umia ele a ai ia malo ngā lue le pūlenga whaalau tui fale. No watu uina tau o fonga mo ngā luenga o ni fale te tele se rua o ta ua le a fausia le o ngā tutonu o sini. Me mele a tutusa le umi ma le Sydney Tower mai tere pisi nisi mo ofisa o fuafua le a au fiai. Pina ngaro whaaria le a tala no ina se whonutanga ra komiti o whea ngai ma lea wha moe mai whaia le vai a sofou. Pa mai stasio so upo le City of Sydney o nei pina ngaro whaaria o se vahenga umo le Central Sydney Planning Strategy o le urua ila asanga lea o le fuafuanga ua lewa o na tau mo sini. O le aleo o le Promise Village Music Festival i Perth ai whatoa a mata whatau watu pepa mo lea wha moe. O le festival lea sa whaturanga au mai nisi i longa i le musika i lea whaitua Australia pe i tai ua whaamaunia mai i le so ua le taunuu. O ke topa sa whaturanga i whaiai o le whaamtaranga i le 7 News wa ta uai o no ni mafuanga le maalofia ua toe whaare au ngā ina ia fuafuanga ma ua amata no toe whaafo i tupe i lato ua mai a whaatau a lato pepa. E reo ta ua le ripoti le mafuanga o le whaai unga ua whaia. Na maua le tino mariu o se ri ima whaamanu o ria se tamai ta i se whaalavelave ripotia mai le tua oio New South Wales ma Victoria. O le vaenga whasosoani whaapavave na mara wani le whaalavelave i Wild Boundary i le tai au le sorua o le vasa nei, whataua ina o se ri e ono suru tausanga sa ia whanaina se tamai ta i 5 sultasi tausanga i rumo se whale a ele ianga i ese i se ta vale. Na tong fitia le na afia paramedics ma aveatu li whanama i Albury, a o leisi whaalavelave na tupu se taimi munmuriano le aso lavarea na maua atu aile tino mariu o se ri e lata i le whaitua Calgern o lo o whaataria se whaamauninga o lea tangata a o lo o talitonuina e fōringa o le ono se puruwaru tausanga lea pe o na tā ua atu mua mua. O lo o whaawausu e suenga i le nei fo i whaalavelave. E to tolu tamaiti ua mōria ina wō lata wōsa whaia se tamaitai ma ngā o ia lana taavale i New South Wales i le amatanga o le vasa nei. Ripotia le 9 News wala wane leo whaalavelave nei se vaita ele po le swimming pool i Ann Street i Moree i le whewhele songofua. Na longo ane ia i lato o se tamaita e luas fulwhātau sanga na awhea ni tamaiti se toa whā no lato sasa le tamaita i ni la au mai una pa uai le palapala nga o iai malana ato masoso la SA i le taavale SUV a lea tamaita ai. O le tae awana nafi na pui ai leo leo tamaiti e toa tolu mai se whale i Moree se fururua ma se furu tolu tau sanga le mātutua a e o ane le awa uri ai anga i atu leisi talavou e se furu whātau sanga i le ofisa o reo reo ma lo soso ani ne isu e suenga. O le toa tolu tamaiti ua Moree i Morianga ringa oi ma le wha o lima te ena le tatala i tua mai tutura i le wha msinonga na tutura i le wha msinonga i le asona nafi. O lo whaia pēr la ma su e suenga i le nei fo i mata upu. Ma le tana muri e to rua tamata alo New South Wales le ua whaasala i lo la o fia i le bevesi le tura i mai le teimi o le taalonga le pō na pō. O Cameron Murray ma hau mole o la kau atu, ua tu ina iei whaasalanga e ta i rua taalonga e malo lo ai e le ta alo o na o le whaamtalanga ma le 9 News wa ta uai e le iei i la ua iei lunga le malai le teimi o le bevesi e na tama mo e ane mai le vaenga sa iei le wha leo leo le au. E to aiva isi tamata alo lo whaasara ina fo i au fiai Payne Haas, Felice Kaufusi, Matt Burton, Ruben Cotter, Brian To'o, Jeremiah Nanai, e to tongi se pasene o lato match fee o no le awa iei le bevesi. O Kurt Cabral, mai Queensland, o whaasala i ngā yoinga le saunga le mūna whaia i le teimere ta longa. Matt Merton, e le i iai se sala, na tuina iai o na sato e vai o tau mo whaia e vavau le bevesi. Le unga le tālonga State of Origin pe ni lau sila fia le toa tele mo le lua whirua spulwha wa sola mai ei le Blues a New South Wales ma le malo i aia se fulwha i le wha i se tālonga mata ina toi whinau. Wha iwa toi matala fogo le Radio Samoa mo le nei fo yaso manuia ngā renga o whenga iai wha soi foia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le antule fa tangi le tu ya Miriam ala le to po mari mo tanto tala I vai furua le di fo I vai nga ole fiafia ole anto mo se si fa po ponga ile so a jampa tanto ole le lo famlanga le le ole tampa ausili ilunga tali ala tanto filo inga malefionga ya lilo mai va mai vai le suyo le tanto wala leo isa mo ile de stofi malo le gan we malo le fo le fiva malo vo ile tanto fa io o mai malo longa nei fa na wow Le pole se malo ma fau ia oele wo le ai se hisi na o ma o manatu wa e avelo fatu Tokale tuolo, aileana palai lemo, tamali ile tukadua ailo yona fua. Pape na satani, ilona tia moto ile lalo lagi.
la la la, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Mai yo polinga hey o te pa ile tu malamasina uala to ke pula mai le vani moni mole la a uno no patota si ma fa no malatani be o so vale te wi kumala papa o puai na le manongi ala sau ane ale taula ke leo le fili o sala la tau le metia la papa Mambe ale tuolo ale akapalai le mo tamali le tu panua ai loyo na pua Pena Satan, Ilona Pia Pato in the Lalang. Ah, my name was Sunilafi. Jalalala, Olia Papa, Olia Mama, Olia Papa, Olia Mama, Olia Papa, Olia Mama, Olia Papa, Olia Mama. Le foi se koma malolo awa le so nga fai mari e ole aso le ekimu awa le babe se la fi le I mai ko manu rap la anga si ba mai de pese solo mari e no wa fe ula mai se fika mane pite fa pa o ye wa mala a ko le me pese mai dio so mai tonu ma tonu lue mai lue fa no no si ba mai si ba mai fe ula mai Sau fomo, vai lo manava fa a me I tonu, siva mai, siva mai. Fa ali au tanga mai, siva fia, au te popole au le taulia, faia oi, ana oi, au te popole ile au kau oi, a faia mau oi, I se papakiu, au oi te mori for me love you, faia oi, ana oi, ere mau ai sa fasima tonu matonu lue mai lue fa no no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu ai lo manava fa me I tonu siva mai siva mai Tamale happy ele fia vai mai mino ori vai lo che le fongi con I se papovi o a ulai o che le ko fo ta ko ka uma fai me I kupong wala vanga se ai fai ni me amoi mai laia e follow mai a TikTok Facebook fangu com wilo so mai tonu matonu lue mai lue fa no no siva mai siva mai Feula mai o ka sau fomu vai lo manava fa a me I tonu siva mai siva mai e tota
mai pato na ova ai le pato la po le pato la te le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e ala mai lava I le vilo pola mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa mai Lima mai ilunga, gongi mai ilalo, fasi sa o vai awa eke vabe pa ayu se e vai nge I mokle pa ave, a so fusi pa nge I malanga lo ofuai, pa ai le luma fua makua I pusi mau fa ama o pole rua wosi awa eke ngau ngau, pa se rua lima, fai se high five, le walama ngā si vai a ngā I roi le vai. So mai I te tonu ma te tonu, lue mai lue fa ano uno siva mai. Feula mai o ka so fomo mai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa ano no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo mai lo manava fa me I te tonu siva mai Okay, fianga sui fa filoi o le riva o le fia le radio Samoa da was fulu ma le fitu mi do to ta nei. E le tu lai fai to fa jalba tu ila mai mo la fa funga pa fai. E le fa try ma to mai le tan tu o le ri fia le so tofi le so se fulu ma le va le masino you line lua afe lua fa. Va ma lo an tu le pa mai le fianga ya le ma ya va I le dei fo I va le fia no ni si tu langa le ma anu fia ya la tu tam fia tu yai I le aso a tai au. Ya toi fa telefa toi pa fa le fa maf to mai le polgala me le mana vonga wenga ale data wala leo le radio Samoa tasili mai va tolu a mo. O le so lo mo wai le fia me le oli ia le tapo inga le lan wana le fo I le langa ia le tofu ia le nei me le malo malo ia o le tu pele no tu te fia ia ma tu oli ai wa o tu anto le fia o lo tantia mai ai lo manta o le fa no ia pe a ko li piki fo ngai me ka usang fo ri ja io e seu o e moni le seu no e ma to isu mali la val melo malo e si ma ko fo fa via ia le mesi o nga ko fo ia o le se le me ka o ka mo fai mai ai le au ka mo fai mai ai le kai ka mo fai mai ya ngaka ia e ma to ma tongo fiele me o le manu malo li sa o le tulanga pe o nai ia o fiu ma ko ka ma ko ye ku ia ku nga ko ngu e mo yo le nga ma nga ia pu ma tau fio ia la ka ma le o li mat o le suile o le warriors le na avantu ton e pita ya a o la ki mi attack ai ma ko soli e pi o le o ko I nga fu ye ko le ska ma ia ro ko I luma pa sa sai la ro ko I luma mau e le o mau le afo le fina le sa fina mai e le to un temile sa o ton de malo ni ai anga saula le ni wa le ko ngur ka malo fifita on ma kwa ma ya la fi ko nganga pe anga fa pe ya la na va to no il to malo fita ya nga me umarisa nga o ka ko ma fo nga wa e se fu ma fo o le ri fa ya nga ya Billy Slater le na ia fili ai le au an po ya ma le ta longa fo I lona lu ma le ta longa mo ia pe ang ofe ya nga metu ya nga kile mene yo metu ya toi lima toi ina toi le ta longa I le tau sanga fo e moni lava si o manu ia o le ta longa fo ia na pu o le fa alia mai fo ia le fe nga le toi le antina inga fo o le ta ano o fa na le ta to tunu fianga le peona ia le level o le taalo la kapiliki fianga le ina I ausitali ia wali io luai do Crichton Spencer le New ia ma isi fo ia o alma fana o tanto tunu lo taalo ina le pulu ia fa pe fo mo fianga le manuia ia o alma fana nei le taleni ne o la kapi ia
o le anga e tu luma o le luma na i al mfana u tato tunu o lo ye ya ila tu le tale ni ne lo kapi fanga le wa ve ya na itama ya ma fanga le ma role models po oni tama mul ya tu ia luma na i ta lo ngi lo kapi lik e man tu le timili o le tala no ai ya le au fa sala la fu le ma au tu stala i ngo le ori o fu le timili tai ai to fa wa wi tam sanga ia fa pe fu ia o le vai ke mi kongwa le mai mau pe anga fa pe o le ia i lua ia mai mau pe anga fa pe o le ia i to ia mai mau fu pe anga fa pe o le ka alo correct ia pe mo nga na ai se le bana ia fu le tomo finga ni ia no samo ia wai o le vai nga mo champignon le awal pentas le ke ia wa ka upe fu le vai ta o me mo wa nga sa mo ke le mar mala mo se la kapiri ese foi la sa kala fai mo sa kala TV na matalo ole makarawa support ile Panthers level anga fia ma le tau sanga lua se fulu e pole lua se fuluiva fa to mata le talo tanga telo brain tu ia ta ula vai so se mo ia te temi if I take serious say ni siu o me fai a lo fi le talo tanga telo brain tu Venga pe fa talo venga ele series tele o fi ia brain to fa fi lungan malai talo ma to talo o lo fi na le talo brain to o le o fi ai fu ila le Panthers o ngara wa maka la le Panthers mo ia isi talo brain to o fi te vai pe talo wa ia nga winga le winga mali ia lena ia mentu le venta alo no wuri enka alo me la ia Michelle competition na to o Crichton ma marka malo o luat ia le la wa fu mai te mini o le wa ave matanga te matu le fsi e ku ma we pe la lango pe o se le wuri ia male pen o le au le brain to o nga ken ia Antonu pia o fa longa ko uma lo sa o pere kil ka so ale kalu ya o le afo ia le wanga lo ko mara ka la renga fo ia kulisa wa ai o le menta ia na e fi wa we manga ia wa we le o mai lunga nganga ye o mai lunga ko au ka pu mo le me ka wo fo le o langa le me fa longa ko ka ia o pi o le ka mangua menga kupu nga po fo ia ai malu yo ai le nga mangu au ia makua enjo ia le menga wa ia ko mangmar yo ai ili ku ba we pe ele ai ya musis e ku fa ba ngai le lar o ai ko ngi le la ir ka re o ki sorry pe o ai Abdullah voi le mai o ia na piso le longa la nga wa so mo o furang mo ia e fa fe kai o la wa ko fa fo ile o furanga o fumeanga ia fa malot o le wi le pese fo lo sauri sa ele ia ma kuana le pese fo e ka wanga ko o le pese mo le pese mo le na au maia ua whaingoina o le alofa nā tia. O le pese, o le pese mai. Ia le sunga ia Saihan. Ia ma le tamaita ia Safaya. Kanko wola ia o ngā kanko wo mai ele le pese fo. O le pese ua whaingoina o le alofa nā tia. Ai whaawinga inga le alofa nā tia isa ako e whapei. O le alofa whaanvali. O le alofa whaangaro. Wow. Taule nati. Le ringa me nati asi. Le ringa nati. Vole me ho ko angara. O fa me fa vole le lo fa nati ari. Le ringa nati. Le lo fa. Enganga. Nati. E pe yo nga inga le me fo le le coupe. Ya po le loli. Le ala ko miki ya. E sumaria.
se fautuanga o le motiva e fesanga I o le mea sinina o alaba o le lalolangi ua motusia I o mafutanga Mani lilo I manatu o ni au fuafuanga Maunga o kile poa wale ai se sau No ufa a moe moe wale tawau Ola e pule e se au ina te whaau Oilo umalosi awe Uata fea I le au Le pesena na tai nei lunga le pasi le po na po ina wa mai ala ta longa ia I le vale o New South le sema ra me ki aka ye ra me ki so ye ri sa Le pesere umor pesere so ko met pesevera ni. Oh, do we go to the end of the road? E kusala. Ia. La sa fa longa ko I malo fa o inga nga upo le pesere futa o mantu ni ri sa. Le lo fana ti. Ioi. O le lo fana na. Ia. Pe o ne sa uno. O le fa linga le lo fa le fa li venga de fa li kel. Ia. Ia. Singa is mai fa ali ai de. Le so nga fa. Ia. Oh. E fa pe I fo linga le lo fa e ka ngoi na ti. O le lo fana ti. Awa e alanga usiri akulanga nga wa eri kaya mai nga me. O le lo fana ti an se man. Foi anga de free ja mos fa tainga o le tama maltini. Foi la kapil tama. Ya lo foi tini le tama. O le tini e lo le tini. E lo le tama taini. E fia lo na pa anga po le tama. E ta lo la kapil. O fa linga la lo fana ti. Po le lo fana. Fanga le fa le tulonga langolang. Fanga le fa mo na training. Ya lo wa ki wa lu kingi fa ka mi se fa al kapi fo. Ya ele fa li ele ka wa ku longa lo fa. Ale nga ku I me le fa le ku langolang. Ile dalin no lon pa. Fa ila ya. E sa ona ko na le ku so ya. Wa le ba e fa me ka ku. Is it me experience? Is in Merlin man malama pour understand. Iyo. Alanga voi alanga understand mo fo I mai. Kusala, ole wa e graduate. Because wa e qualified. Ile tulanga le pe ona tantu tal no ina ile pese le fi filni. Le isi si tu va sa on tu. Oui, isi me fi va sa. Le isi graduate, le isi qualified. Iya. On le understand na male si. Me ko experience. Ele ole mea le ole mai tau atu feanga le fai mai atu I na yo matua feanga le fa le atu le lango tina lo tama fa lango lo tama tina ye me fa pena Okay. Ele sempre lá fala, e foi uma uma foi escolhi, como se não foi eu oi me sa.
Kala moa mea oe iau mea sa fai. Ma mea ua e fo i mai e. Ma mea sa e oi. Ai ka akia pera ko inga mare lo maku. Lei se be loke e fuale la mafukanga. O se mafukanga i ngā maka ngofi. Ole si tu unga ili. Ia langa le wefe me ke qualify ni me ole alo. O fa ko qualify ko graduate ni. Ia. O lo vai ni me ole alo fanati. Ia. Fa ngale o lo lango tu da aua. Alo usu. Karo fai. Ki nganga e supportinga re sia. A ke lango pe ma si I lunga re aua la usu. Manga ia. O se tai. Na wo fa inga lo au maroon. Ia. Ai ro malo puru. A ngai ke lango mai pulu. O ki le lango ora ko wa. Ele ai se me ka me anga ka unha fa sa o le. Ia, ui fa sa. O ke le lango I le ko wa. Ia. Ai, pe anga fa ko ngalela. E aver fa kai mer fa malo. I le kangaka e ongo mea I le fa kai mer fa malo. Le me anga ko ngo ko. Ui me anga ko fa ko ya uko. Oe ave se ko fa kai. Ia Jerome Luai. Awa anga mapevangi le vero ka manga po. I le malo ko. Ia langa e vaku vui fa kai ia Jerome ko fa fu I mai fu rang fa kai de mako ka pu ai ku ngai. Ia. Ia winga nga. O longo winga la ia. E ko ki lo fa. Yo, ai I fa sa o le kalanga o ke le o la ngora ko. E ke lango la usu. O le o ke ke le lango. Yo. Ia langa foi a ia kwala e o ki ala ko wa. Iri o le mea ne ma apo ko ia. Ia. Va ia kwala me ki o ki ia la sanga luai. Le mea ne vai ma ku fa kuanga. Yo a vaku ia apo inga. E a vaku o le mea ka o le lo fanati. O le nga kungu. Ele va pe ala o ia kwala e o ki nga me ki aru fa. Ia ko kwa o ki. O ke la ku sefe mai oi. Ma o vai ku ki oi. Ko ia nga fa va va ia isa ko fa. Na sanga fa ia fia nga we pai. Wa lu lo ki. Ole mea ka o le lo fanati. E ke fe so swangi se kangaka. E ke va ia ku ia. Ele o mafainga fa sa o longa ma fa. Ai makua ke le al fa le kongula. E pi o le mea nga ne kom foi a foi le ia. Ia wangi e safa ko kas. O le mafuanga foi. Au mai o kinga. Ka ko safa va kas. O le mafuanga foi le nasi. O le o le lofo na tiofu. Ia. O le fa mana tuina ia te ui. E tau mafafu ala. Awana ingo ngalo fala. Wai ele mafai ona o tua oi. E te ngasi ai tau ai le ingo fala. Oe mea nga. Ai so ai yengi. O lango ko mo me rungo veski. Sorry. Ai so ai aki. Sa ka mai alu e kai. Aro mai o lo ma ki nga e ko mai no ko skepu. Ia. O le pat wana nga orka ko pise nga wa uma. Ole alofa na tia. O le pese lania. O le wa vai mai. O le alofa na tia lua. Si ka ko wa nga ia kulai. Ia pe fa pe I mai kakawa. So se akari isako. A va pe le o ki si fil pat wan. E kakawa nga I se pat tu. Bo se va nga longa lua. Yo. E wa mi si do se va nga longa lua. Sa o le kana ko inga foi. Va ia wa ki nga inga kamera ka mai. E o ki lor kamera ka ka emer ko ki. Eu que kur kamera. Eu vinga que mau ko es ka be ki venga. O makala la ka Jackie Chan ni ma vente. E va como langar ko inga fi Jackie Chan. Va como ko inga. Eu kiro ku se falo ngo ko lo fa si vente mi Jackie Chan o ki Jackie Chan. Ela ro se sanga oi. Ara o mga fa makala ko meki. O lo ki Jackie Chan ko ngore. Va como ko fa mek lo vai komiki. Na o sa lima ko ing. Fa mai mar ko magiki. Ai ko ku ma lo ma Jackie Chan. Olai sa vai sko. Lang magmaror ko taro sa. Pe umala. Pe uma o charari ya. Ni? I pui no.
moli atu ai se whiau. Se loto wa afia, whamanga lo mai ita. Se a inga wa toi whatasi, whawheta yelo whanati a wa taulo ai. E tu manua e le tu longo longo. Mongoli atu e sabili uleo a o e whalanga. O tala mava o ngangana wa e lia ina ile ala. Ai ua solia o tofanga. Suinga ole la lolangi, ele tu mau e maati ati. So se tau tai poto e taliu i le maati ati. O tamulunga nene, a ole ua whai whai te tele. Wale tatali vai sinamo maua malepe. Ele o se tama whai, se i taua o a o mai. Ne ilia poitino, e maluia taamila. O au i la motu, ngangana ia o le poisa. Mua mua o tou, ia uala. Ola i whaingata, e tua i manuia. Ama vai o wha, so so o mama ni no. O la uta utinonga, ma upu o sia uta utonga. O au, o lo fatu, ma lo ora. Ele o se tama whai, se i taua o a o mai. Ne ilia poitino, pe maluia taamila. Au i la motu, ngangana ia o le poisa. Mua mua o tou, ia umala. O i la motu, ngangana ia le poisa. Mua mua o tou, ia umala. Ia le da, hani masa whae malapese alufana tia lua. Ia pio na e whaafonga me le rivainga le fiafia. La zau whaakauri sa ankoura ka kopisera. Mana Alani me ki kangi. Sali. E wai e se foi ia de kangi ri so. e se foi ia la mona e wele wata longona ui ile pesi. Ai o fasi o fati o pesi. Ia o fanga le pesi no pesi. Fanga le wa e se toinga o winga lo jala si.
I tango e peses pes. I yeile taipei o lo tala noa. E tatauna yeile certain tone, specific tone, e whaongai mamoli a tuaile whaau o lo saunuanga, po o sau pese fo. E whaalongo rat pesenga mai tai leo, oi whailingo le. Sa whaia. Sa whaia mahani. Ngale pe te whaalongo atu pe yeile, pe yeile style ngā le, ile amatanga le, o se whai upu, wha umanga o whai upu pesi. O la riskai. Whanga le skai li whanga le, whanga le whaarongo atu le, ile loto. O matua i mpofia, na oe, e mamoli atu whi au ma le winga le pesi. Pi o lai mapu wea. Ngā kongo. Pi mapu sela. E pi o le kimireng ka ile a whorka alonga ngā po. O lai re ingoa. Ai pai fua o konga whai ua kāronga. O lai lana koe ngā whi au ni moli mai le pese longa lua leo le alo whanati. Jau e whalonga longo. O lai le whi au tā ua le ngā moli mai le. I le pese longa lua. O le whi au le pese. Ia. So Wanga e kang. O ke le iro. Nare mga e kang ifu. Nga ro ke la ngonga kure. Nga ro ke ma fau fau au le ngor pese. Alo fanatia. O le mele lo fanatia le apalai nga o le. Se un ngadi. Apalai maftanga le tamba mia monona tali. Tina monona fine. Inga. Mele lo fanatia. Wa talonguna le. Le winga o le mele o le alo fanatia. Shalom. Liei. Era si mela usala mo. Ire ke e kang. Ela nga kang ire mafuanga. Ia. Anga lai ole ki fusiria. Ole mafuanga wale nga kang i fuor pis. O ile ka iro mafu pe fa longo pis. Oh, na yo matu. Na yo matu. Ole fa ali ole la fa nga lango ya ta. Venga le uti loa o lai e alofa. O le mele alofa na tia a tu i se whaupunga whapertania o le love put in action. Venga le uta ua tu I love you son. O le vale atu le la alofa ia tu. O alofa na na. Ma fau atu venga le ile la. Ile mai mau la. Oi fo. Porque ma fau wa kimi mo lang o fi ka longa pas ki kisi. Se fulu kasi o kausanga. E faita longa ma tulut. La pa lai. Fako aku ka meki venga de mala ko se vai pas ki. Aku ma ka meki se mala ko se vai pas ki. O ke ala ko se vai yo converse. Venga le usingi se vai pas ki ka ringi se vai nga o ke ala ko au mo se vai koskos. O vai o tolo tina o via talunga le paskete o via talo o via venga le improve lo skills i talunga le paskete. Ja, eila le garage sale nga le mako nei pale nga fai. Ja, o nga mau mo ki nga fa ka winga ya se vai paskete ki mua mer garage sale nga. Ja. You. Se vai kwai. O vai la se vai se vai. Ja. Kwa umai folo fonga ngo se vai nga wa ko lo fu fa ka usanga wala kiketi. Jolly. Kanu fai. Ya, o winga nga o kalo. Kanu fai siro maku. Ilonga ka longa nga. Ya e wa ku fi ki ka lo ku isir me o. Wa ye no le nga o le no folti. Le ku wa ku se vai ke no fa le ya ila galing. E wa ku foi ere kilo le mama basketball e kilo foi au ka forma. Ya nga na wa ka fa ko mo ye wa au ni vai ka. Ya e fa fe kai pe a fe o nga wa e la ngong. Le lo fa male nga wa ko o nga yo ma ku. Il ke mi fa o la giki. O le la wa je la mo la vivi. Kali veshiri. Nga o ka ua karangoa i nga susu va longo mega. Wa e salam. O le tali na te mana. O lo ku fi e lo pe wa e salam mo. Yui. O lo visili. Era kusanga o umara ra sa o visili se el watu la lo visili. Ia. O lo visili.
Ona wala ngona le pesele we. O la ngona le pesele. O le mantoa mana ia o le pesi. Ia, e pe ona e fe me vole le alo fai na. Wa o le kele o le kai. E se ile tu pa o li ima tama itai. E wa inge i mo me o ainga papala. E o lo le aso foi le le Valentine. E ile me ka o le expectation. Ia pe ile tulanga foi le whakarikali a le tina. Kinga barang gini ku fa. Ia. Ingi mongi me ongi ke fungala au na baka se jaglata e kusa voi lele konga manga va ku ali manga va mano ma e ka konga la i forka e una voi le menga ka o expectation ia o ma sangia ya na le ku pa ori i le upala le fa kingo nga ku no ai aku mai no na ia ka ko risa e ku puse me fa pen si vai mai kanunga e sau ni ro va ai o ku puse me fa pen i mo tanto you sa yo kire ro kire lo so ai kana ngi me o sio ancora malo si di ngai ma senga fa ki o tau nei lo na we fa fi na Valentine ni o le winga o la uta e ile alo fa fu ile le enatia ia lo na fa tinonga e ko nga me fu ile le ia wa e o kere ka ngia o mera o le fa a pe o le e se me ke ma fu fa o ki kangwa ia ka penga sa ungia e ke ia le happen ia fa penga la le alo fa natia le te loya o ke le manga fu ile le fa ilo va ve fa ilo skanga se me ale la ka ngoi fa o la uia nga fa uinga ina le mele o le alo fanati. Ea, a le tupala un tanto e ia li i fui e makua romantic a di isa. Yo, ke va ia ku ia la sa mar ke funga la. A la ko e ko i. Ya wa le singame. A fui le mas nga va ia le fa na wo fa tino le tamanga il tina se me fa pe. O le makua ko e o la ki nga pe ka ngoi fa ke i fui le ka ngoi fa ka inga fa. Ya, e pi o le tulanga na. Ia ele o ni nga yuinga fo ele le tau fa ilo ina ya wa ye mala o fa winga ngol pe seri ja yo ba kali le usi after o watali ya ole peanga le wa na fo ile tan tal no le mata pune le lo fa na ti peanga le o tati to man to ile ta por klame le matanga fa sul ni na sulu ia le tan tal no le fa ma sanyo le fa ilo anti I tangata le tau ainga ia po siau mana mea fu fale fa masani melo I love you leo I love you I love you se karunga fe ko ifo I wane ka karangoa ka uwane ka karang I love you mai mau ko mo si da kan mai sa ngi o usi mangi mea ka I love you mai yo mas menga I love you sisi I love you sao you I love you sao you ai do le mako aing oi mo mako aing ngi sin yo ele mas menga I love you si la ke ya o mere o le sisi el tupulanga taimin o le la kufu I love you ya welu angar bingan menga I love you ka un menga I love you o le mako e manga o e fai so se me inga ia e fa mumu e ka ngai ke I love you e ke kangora e fa ko ngalo fsidi ngat pulanga la o fai kalanga au ke fai kalanga e ke we loko ala e fai so se me mo ka ngai fa mumu le se ngole I love you male in love ari tele ilo tofi fa professor seu já olha tala papel tania vengani ora tala ya o seu I'm just a student of your work o foi assim lo que ele maka pure wa ka karango ele vi ole wa fa mai ele so ngala fola I love you ya ole la que fi siria ku e kukusa le mele ka ole I love you mali menka ole in love in love yo ma ko kele foi la ko ile o mala mai ku langa le ala so no menga in love male ile ke ba fa mai le kana le fam sin
Ele karia se fisili. E ke kari mai de kari. Au mai la na kari va mo le fa kari de mano na ofia. In love male, I love you. Si so mafofa. Menga lenga ole menga. Lenga usiri mo pia we. Ia I love you son kalafo solo lenga son kalafo solo. Awai langa e faia le kana le ole I love you. Lenga wa e in love. Yo, Lei. Sei vanga mo ka miki ki ka fa vale pio. E so nga lafo solo le I love you. So tango na fa amatala tule e singa le mele I love you. O yo ngai ki mala. Love. Ia. So tango fa amatala tule e singa. Ole taung ole ai faia le fa matalanga le ole I love you. Ai tango taule tala le I love you ise tangata. O na o e tau tu ye. E yei lo languna that you care for them. E yei languna that you love them and that you put them first. Pete tango e fa mo la to languna. A tau le mele ole in love. Ole mele ole in love. Ole wingan mengan in love o nawa e yei e languna whaanga le special feelings. Po o languna whaapitoa. Wa iai. Mo sisi tangata. E refer la mele ungari. E le mawhainga e whai I sa uso po so tufine. So le mo kwa in lava iau. Ole I love you mwhainga. Ngai whai la uso po so tufine po sa Ke uofo. roa risa. Ia. E sa awana o kana ringa. Ia. O e ol polo fiska. Ai na se fa soa na se fa linga manatu. Sai ua e pasi mai I le mea kaula. Ia wai mangkua. Ole I love you. E mafua o nga ua overlow in love anga kakari ki whai anga ia. Mene kau paanga po whai ngā wo. Ia po le wāwhui whaarungari. Le pionga e sa ngoa I le ngiwa e ngole fiafi. E se le matango fi. Vai e ko kele le au in love le ma fuka me ngiwa e ngole fiafi. Fa mai mo kwa I in love nga ua ma ror ko. O longo winga sa ko un love. O longo winga kala o ko sa out love o ko le la fia ka usanga o ko mai ko. Ora vesili Elena ilis vaenga le Elena an love in monto. Kaiming elang wal ko love kaiming. Iyo. Kiri va ia se fua lo sarang moangari. Ola vole lang o fua lo sari sa. Ole fungala au male lanu. Ole menta ole love. Ole menta ole love. Ia e fia foi ni fungala au na e halu fata. Tu sala vala e otilo fia. Ai alu fa ta ono no lofa. O fia. Fia so se ringi o mai ma wau nga me ole in love. Ole mea nga de love, ole mea nga in love. Pea o mai kia. Ele na vea nga mea sailing. Ele ma se mea nga sailing ele vea kia. Ia mea in love. Oh yeah. O ofo ye lo wo. O winga. O lo wolanga wo ofo. Oi, ja ua me e ta te tala noa. Se I kau wha mana malama kua I fo. Ia wai, ma futanga I anso la risa. E whai me fu I o kusi. Leo lenga. Ia a whai o le I sau bo fu I lele o rengu una I rika mai kainga. Ia o le au ave fe au. Ia po le au spai. Ia o le au wari I ananga. E lua me maua e oi. O le maua o lo manguia. Ia malowa ai a kula koe o mai le spai mana whalai. Ai, e oki kele la. Pe a wha pia kapke kalangoa. Ai, e involve lo I mengi o avpas. Ia. O na makua oki ar pisingi se kako. Kei pio. E pio lau kamo paka o avpas. Kusa. Kusa.
Fiu le au whainga ruenga voi le ia pia le whaila ko o fukingo manga ngaia. Kai fia pengi i rkanga. E fiu ngofo mai kua le ngofo ale i rampasi. E wha kariki ngi ki voi o la ko ule whainga ruenga voi ia pia. E ka ngor pasi kua. Mua ngofo ngai kamai. Ai re ngofo ale mawhingere. Ai umangi. E ka ua. O le pasiara o magmalo. O longo winga risa. Sometimes. Ere ka ukala la pasi. Ere ka ukala vo musika o langa pasi. Ai ka ukala. Ia kupe o pasi eskamano. Ia le wo mai ka ngaka inge. La wo o ia uskari. Ia la wo kapungi e mar far pasi nga. E o voi mengi o ave taxi. Ka lo fa ku ave taxi nga ave taxi sam. O le wa la ingi usi. O uskari. Ia ma Amerika. E se la fa pera. O le mako manga ia ke ngor ka va. E lelo. O kupe o le tēni ina e oki e ripisi nisi ngā ai. Ia karu ele mo le wha o ngā vui le. O le mele karangoa mai ei. Wha mai. Kua ia ua lo whai au. Ewa mele musu ale sia o ka mai. Tio fine. Ewa me karaki. Mulea! Wha mai. O lo ulang hona. O oe o lo tofi mai. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
O le ulua I taimile rei o le a whaia I le tauvanga mo au whai pese New Zealand ua whaingo ina o le Musika Moana Choir Competition. O le avanomo au whai pese a community e le Pasifika e whailo ai ala tu tale ni pese ma si ufafonga mātango fie. Pe a whaia a wai le tauvanga wa tūwhat sia le Pacific Cast ma le signature Tautai Trust. E lua pese o le tauvanga o le pese wa tūwhat sia e whipulea I Helen Tupai ma le pese e fili lava ele au whai pese la tau. O le tauvanga I Wellington e whaia le aso fito o Setema au kilani le aso Lusfutasi o Setema, Makalai State le aso Lusfuvalu o Setema. E se laua fetala le tupe whaalu I whailonga o le tauvanga, o le watatala, le lesitala I le taimidei. Morisi whamtalanga tanga iane le musikamoana.com. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. In this update, the Associate Health Minister says cutting tax for tobacco vaporising devices is just a trial. Customs quietly announced on its website this month that excise rates for heated tobacco products had dropped 50%. Casey Costello says heated tobacco is a less harmful solution for addicted smokers, and the trial's results will be analysed. Official Health Ministry advice to Costello warns liberalising the products may compound youth uptake and nicotine addiction. The PSA has won a case against the Ministry of Education, calling it a victory for the dignity and fair treatment of workers. The union filed proceedings at the Employment Relations Authority, claiming the collective agreement wasn't met, relating to spending cuts that put hundreds of roles on the line. Senior political reporter Sophie Trigger has more. Assistant Secretary Fleur Fitzsimons says the authority accepted the PSA's interpretation of the collective and that there was no attempt to engage with the union. She says the authority also agreed the ministry was required to adopt a case-by-case approach and consider things like retraining, early retirement and leave without pay for each individual. Both of Nicola Willis's associate finance ministers are putting pressure on the Reserve Bank to cut the official cash rate. Ministers are not allowed to be seen to influence the staunchly independent Reserve Bank. But that didn't stop Shane Jones, who says it's time the OCR started to fall. Of course, we need to reduce the cost of money. His comments come after David Seymour made similar calls yesterday after inflation levels dropped to 3.3%. You don't need an economics degree to see people are hurting, inflation is going down fast and relief is required. The Reserve Bank has said it wants to get inflation between 1 to 3% before it cuts the OCR. And State Highway 8 has reopened between Lake Tekapo and Lake Pukaki after two buses carrying Chinese tourists crashed this morning. 15 people are in hospital, 2 with serious injuries. That's news. In sport, Ethan Blackadder is putting a nightmare injury run behind him as he returns to the All Blacks starting 15 against Fiji in San Diego this Saturday. The Crusaders' loose forward's been named to start on the open side, his first test in 2.5 years. Blackadder was restricted to only 5 Super Rugby appearances for the Crusaders this past season, but says he's now good to go. Very excited to have a game of footy and just happens to be for the All Blacks, so that makes it that even more special moment. So, yeah, you put all that stuff behind what's happened this year. Central Pulse netball coach Anna Andrews-Tasola is predicting a spicy ANZ Premiership encounter against the Tactics in Wellington next Monday, with hosting rights for the grand final on the line. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Le 1 minutu te ene le tulai 5 na o whawhanga tunu malu tātou atunu. I ses whaifopoponga I tala I whaifanua. Ia tala fau matala I talonga le ngana Britannia. So whangene si reportu le tala le tau mai lo fisu waitau. Ia I nei au ki lani. Ia mole a so family reporti o le fiafi mai pōna nei
e tele ona yei nei uanga o le tu mele fiaf mele pona nei e le tui matu mana i se vile ngi malu mai i le po ana nei se fulu ono tikiri le vela manu le so malu o pona nei se fulu tikiri ma ingoto la i le lua se fulu minuti lua se fulu fitu minuti e te le tu la lima o le fiafi ana nei mo le so antao Meri ripoti amata lava la so antao e pua oa inisi foi o vanga e mati munga i le vavea o antao se o atu i le fiafi mal po le so antao timunga mamafa o le ato unu mai e ia le tui ma tu o kilani fa pe foi ma vanga ne o fanga poroa se vile ngi mai le tui ma tu i le so antao se fulu ono ti kiri le velmolunga la so antao e malu de po se fulu tasi ti kiri ma e osula i le lua se fulu valu minute te e tu na fitu i le vavea o antao Family reporti ia olo iaita se la patainga o timunga mamafa ia la vea vanga neo na matu Northland le vanga i matu o Kilani Whangaporoa Peninsula ia mai le vavea mai le tau mai le pole aso tau le taliva si au le taliva o le tau la stona i la sunuas fulo i ulai e fa talo fa tu I ainga mo o lo mafuta milita to atunu nei Samoa ma lo lava o sai ma lo fuli tau tai le nei fu ia stofis vanga ni si reporti o le tala o le tau me lo visi vai tau nei Samoa winga o le tau o au civilian o le matau polo o lo fitie pe Samoa ma e a feila tunu e ia matimu pu inisio temi mo pona nei tanto atunu e matele ina langi le leisi I vanga nai timu pu inisio vanga Mole ole vermolonga le soina I Samoa e lu se fulu iva tikiri ma lu le po e lu se fulu male tolu tikiri temine I Samoa o leo wa valu minuto betene le tula ono le fiafi o valu minuto betene le tula lima o le fiafi ni Aotearoa svenga si report le tala le tau mai lo vis vai tau ni Aukilani na I Samoa Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai mwisa le toi fui ato wha nau I lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ja, swinging is report to all tele lo ala little radio Samoa se fulu lima ibu tolu mo pe ona masini ita to amatele state how we want no malang mai nei saute se on to le tu imatu I North Shore ia o le tu lama se fulu tolu minute le umi o lau fainga malanga fa tele no poloka o lo tu malanga mai nei matu nei saute le state how we want level nei le tu lama se fulu iva minute le umi o lau fainga malanga se fulu le lua se fulu po le state how we 20 ia o lo malanga mai nei saute se on to le tu o leitu lama se fulu lima minute le umi o lau whainga malanga lo vai atu nei le tanto map ea manto I mamafa lavo poloka I na le Mangry Bridge ia ai mei se lava I na au tawhane o le Dominion Road exit ea alu te malanga nei sifu I nei saute ea o leitu la le umi o lau whainga malanga State Highway 16 Helensville na ile city fast food male tolu minute lo mula whainga malanga ea loto e foi mena city si o tole ti sifu I Helensville State Highway 16 na vale name police fu male ono o le tu lama ono minute le umi o lau whainga malanga fai le mulo sa Samoa malu lava lo sai malu foi fa to e tu te fai manga wenga si esele nei foi yaso e mana tu pele tanto tu la fono e fa tanga lo tilo e fa sal fasila Lewa sfulu tasi miru tau te ni le tulai lima e le pistele nei fe li sa ko. Ma to pisiasi. O yo ai pis. Ja, o winga lo ka penga ia ma tuam fana le to fu ia tu ile on le ves fu. Moni lava si manu a tamaiti ia amata tu te mini su ngata tu ninga on oni tatu fa tale tu pola safa tu ta vivesi le su il tatu tu ninga on
ia ona tau su e fo ile excuse fe ngale tate no fo to te no fo fale ia wa le wo fiu su il toninga ma tal tu te nei su il toninga onga ia a wo fia tal dato toninga onga fisilia mam pe fe na fa sino tu ia te o le fo ngaina o le masingi tala lava ia fa sa uni le tato amatanga ia o le term 3 fo ilan to ia se man ia o le tulanga le da i tau su ele se me ia fo ngofo ele fale vai so ia ele o me o le au fa nga le pilina tongi mantua ia tu pe isa ko ia o le wali taya mai o le wa fa tanga to matua fo ia le nei fo i vai tanga talo van tu ai se tasio al pesio la tu o le isa sunga ia ai se pula ia le ma fu to me le tanto polo kala me le vai ngole fi mai la tu umalava ia le ma fu to me le polo kala me le mana vo nga wenga radio Samoa ia le asi si kanari ia fa si le pe o to lo fa si le lunga o le tele ai se tabali la ve aga ko woe a mai ka makuai le rosa pai ia ma le pese ia Isabella fa sa mo o isa ako
till I fire out hey, 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 hey. Matango fina wa ila be asulu na yo love for dua le moana ila masina oh mata ango be dina tawita belanu lanu wa ite yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tele donu yo ma nesu ma tama puta Tele pelo ya te ole la pasu de yo tua oila masima automotive no u bisia oya ole ma we papa sa tawo if a man in all la yo look to there la fire lo mo feel love there ba le lo fo ile ya e mo fo ile kuli malaysia if a man in all la yo look to there la fire lo mo feel love there ba le lo fo hey, 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 till I fire out a hey, 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 hey. Oh, I'm a if no malau, I'm a new. Go to my bed, Father Mau. And my malu lava, oh no, yes. Fire mole, mole, fire my advice. Lay ice, tassi, pulling a matter. Pele lava oilo fatu afai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila saufa ima iyo auta fase ifai le alo fi amatai ole lu fa long ole le se fai mai o se ufu if a man in all le alo putule la fai alo mo fele lava le ba le alo Mai ai lalo, malola mai le kipi, ai awai ke ka alo, o ka maiki o mo kele mele ku muri fa alo alo malo mo lalo, ai afai ai esasi, nginga lau ka kui fai kui fafu, ai mai o kule o umunga mai ko fia i le fu e mai ko o lau lau ngai ko si ai nga mau malai fongo, o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko, ka ko pala me fa so, sa ko la fai mer ko o nga fui fa, fa sale de ala, la ko pule la wa wa. Anga e mau mai pule sale aula Ai ko pule malai Ui whale nga fulu ma faufonga Anga i fo mongo whai mai e pule sa fo Kinga olo malai e si o si o mia e whale lo ku wai singango Te kumalo e pule a sao Olo malai fongo o maki a maki ai u au A solo mai le ku sale nga o le kalai mana mana mai Kukai kasi whale ko il malai o le kamau a siaka Palau le sifu Ma parau le whale whae pule palau I lo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala fai e no oenga moi pa i o le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Ua sau whala le lei Le muka fai mea mawhai lau sala fai e au le lei If a man in all the lay on up to lea La fai o lau mut fele lava lea Ba le lea lo fo i le ea E mau fo i le kuli ma le sea If a man in all the lay on up to lea La fai o lau mut fele lava lea Ba le lea lo fo i le ea E mau fo i le kuli ma le sea Hey, 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 hey Till I fire out the hey, 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 hey
fese atu o le ala la la fo mai ia o mawhatianga Te te musune I walo walo ia maita Ne I moa monulu peni uni pulu ata upu Talana I mai alo sa I lonu ma whare whaataua Leo se manu ia ea Lea ne ua o me lea Na lolo lava se langona te te o isi o ainga O lau tali ele a whaina Ele taia e lava se suinga Masi whana upele o le tofina wai o lima Wa pele lava o toia ita O te tasi whawa wina Te te musune I walo walo ia maita Ne I moa monulu peni uni pulu ata upu Talana I mai alo sa I lonu ma whare whaataua Leo se manu ia ea Lea ne ua o me lea No ua inga pele ua tonu lau fili filinga Ne I fati toto sepe au vale Malili e fati sisina Lo utau po fatau sala ua I foilenga Mapu maya ia ile na talanga Manui ala tama futanga Te te musune I walo walo ia maita Ne I moa monulu peni uni pulu ata upu Talana I mai alo sa I lonu ma whare whaataua Leo se manu ia ea Lea ne ua o me lea Te te musune I walo walo ia maita Ne I moa monulu peni uni pulu ata upu Talana I mai alo sa I lonu ma whare whaataua Leo se manu ia ea Lea ne ua o me lea Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, porque te llamaba
Tali maya o oilo uau, say fa'amalu ai lo mafau-fau, fa'amalu ai fo ilo tu inanau, malo utawanau. Safai oe ma'uo, o anana fifo imale aso, nai o inga fa'amawalalo, ele fa'angalo. Afai tele fia alofa matau mafai, afai foi ele ai pele ea se itali mai wa ave pea oi ilo uanganga o oi funga fai ma uanga sala peo se avenga ua mamafa ilo une o langa. Answer me, oh my love, just what sin I have been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Afai tele fia alofa matau mafai, afai foi ele ai pele ea se itali mai wa ave pea oi ilo uanganga o oi funga fai ma uanga sala peo se avenga wa mamafa ilo une o langa. No afai tele fia alofa matau mafai, afai foi ele ai pele ea se itali mai ua ave pea oi o lo uanganga o oi funga fai ma uanga sala peo se avenga ua mamafa ilo une o langa.
fo'i ele ai se ainga lo atu ai se o alofa e fofona lo fala i se oni e te ai fo'i Se o langa pule e sea ua oi ai e pule le lomo i taimi o te moe ai e wha e te mea uma ua to i lalo I taimi o le ulu fale ma le ulu fafo o fea lo ua tamai ma lo tau taua ua fetu ala ina ele atua O le ua tui 15 minuto na tāleo rei tulai o na musika mo le mana vau ngā ruenga ma ngā sisinga. Lari fau teimi o le fiafi le tautua wha au o le radio Samoa Tasilima. Iwa tolu mo ia tāleo no le fiafi nei li sako. Ia, e moni lava sia manu tāleo no le fiafia nā nei, ia, whafonga tumalu tātua tunu. Ia, i se swaifa poponga i tala e vai whanua, ia, tala i talonga le ngana Britannia. Ia, whaua o tō whiu me statu mawhtanga le tatu por klami le fiafia nā nei. Ia, whanas whamanatu atu pele tātua tunu. Ia, o le matua i maru lua le tau taimi nei New Zealand. To angai whail tātu ofu mawhanwhana. Ia, te te atu wai i le fulu, se umanu. La spoka la mena ua saulia mo le malo le turu ko ana nei. E le ise tātu por klami telea seu. Ia. Ia, ai o le naus tātu o atu le whiawhina nei. Ia, o le awha atu ina fu inisi fu tātu mtau. Ia, wa fu tātu mawhtanga ima se whaatali tonoanga. Ia, whaasoa. Ia, whaalinga fu ima nātu nei tātu mtau pise. Ese o lela atu le whiawhina nei tātu por klami le whiawhi. Nele, ia, malo whaatai mauti noa e whio mai le whionga ia teito. Pea mai, a fui fontanga man ta whaunga man whainga malolonga. Mau ki ngoa sama seo son malanga mai Amerika Samoa. Ia, ole nāsi, taru sia, i. Ia, ole apatuna fui lele stakista. Ia, wangara le koe ngā uso sa mau e me Amerika Samoa. Ia, ka kukara ngora i Hawaii. E ilu sukalaki fui lele ole a ele ngor sukalaki ngai mau e Hawaii. Macadamia nuts. Ia, ka makongoa ngā, ole matematika. Ia, kongoa la e ongo la vea i fwere ko inga pea, toi tali mare whainga malanga i sea so muamu. Ia, e morki mingi i risa. Ia. Malo orfa malo sirgi e skof. Ia, tairo siu. Ia, o lela, tāli tūlai ono. Ia, ole me ka haua, ole a ka ke mafuka. Ia, ma kere o so lai se me, ole a ka ke mafuka ri kams. Ia, porkala me le mana vonga ruenga ale Radio Samoa. E le vau le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga ma e ngā luenga faufale. Whaale leia lo to mai ma ngā wa ai mawaini sia mano e sidi atu. Le sitala i le Oceania Career Academy e whaiawa senga ia fiapi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima awhe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. Citycars.nz.
O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Ko kalame e le leimo o e tālo whalawa. Ma naisa tala na ufai tawai i ni ali isi tofa. Sa talatana noa ma me whaasoa e i le leima le tāu o tususinga i le whale liuina o le tuspaia. Le leimo mua na whai mai. E fia i le whale liunga le King James Version. Ona o le loloto ma le mamafa o le ngana Peritania. O lo tusi ai. O le li lona lua fia le American Standard Version. Ona e lata lona whale liunga i le ngana eleni ma le ngana e peru na tusi e mumuai. Le li lona tolu e fia le NIV po le New International Version. Ona e whaingo fia le ngana ingilisi o lo whale liuinai. Le li lona whana mili lona fatafata ma lue lona au. Ma whai mai, o le whale liunga o le tuspa ia e sili ona le le iatea. Wa au whaingoina o le whale liunga alo utina, My Mother's Translation. O wa leo langa o lo utina. Na utali tonu ai, au malama mai, ma au ilo ai, awa onga ale tuspa ia. Le alofa o le atua iatea. Upo le poto. O le tinami o le lei. Ua tautala o ia ma le poto. Ua ilona laulau faiva le tula fono o le alofa. Tina. Ua eiloa. O ole na e fai mafofonga fetalai, mafofonga va aia le atua i tono o lau ai. Tali e Yesu avea mau faula. Ma avea la wolanga e fai ma faata ita inga le lei. I lau whanau. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
So for mali na le join tai yo andante few moves right till the vang ole fiafia male pese wa fa ngoina tuspa ia lo tina tolunga tuai e le polkala mena le mo o e fa te to le sunga le fa finga ya pasta solia lolonga mole polkala mi le dei stofi mo pele malo sultino fa pe fu ila le nganga wale to malo finga lo mo si fa wo ponga ile aso antai Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ya ua tawala wan join na mala tau mo isa mo le ringe fiafi ya ua tanto wo le elefant to fit ngal wenga tutu ba faivalo filima o le ringa ya so sangada wale tau tamali matuan tia to malo tuti fai tamba fa wa ule ma tanga male so ya Isaac Baunga si le se temi le po ana nei fi lo ya tau pe tanto wo lia le lo famela ngal le tampa au sili ilunga maru ye telefinga mano longa ya manga wenga fo tutu lo toi o le ringa ngole fiafi jo ono fonga mua po se manu e tanto filo ia ia tai au manatua au lava ni ova ai se pulu i lunga o le awala ia po au tafa fo i footpath i le nei ia fiafi ia po le aso fo ia tai au so i fu So we all wow se ta maya ona o ita sa o to mai o tafa musu musu mai ilo taringa se ta maya etelo for morning dia ita ita awane ingalo ina ta fenga Mai uma fafaunga itubupea iaso uma Le fiava aia oi le manamea itai mi uma Lo fatu a pay io ma fafa Mo ona mo oilo au iaso uma Ole sabi o maunga mamau o te tawa sai o whainga tamatina o me uma o te Never for your tele, the swill of no love, ya or your soma. I saw say you live for the bow. Papa Pilato, I might say shit up for no. Get him from ta, yo, limit to love. I feel no pillow for fat only person on la. Bola no for Yasakele, come with Suma. So clear Sami, you give enough about the bungala. Get him a kalakaba, you let him bungo.